Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Segenap puja babandung getanya puo kepada tu Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah bak malam yang murah rayanya mentenggebri kepada getanyo dua buah nikmat, yang dua buah nikmatnya hanjit dapekan dan harus tapunya, yang dah nikmatnya nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala mentenggebri kepada getanyo kesehatan. Pajan baru meyum kesehatan nyan mak dikala getanyo kata bak rumah sakit. Watetro bak rumah sakit gebeda hurung tidro gejak bak tanyo pah dengar diimpus. Wa mula nyana umur panjang nelakah baklong geseol lewa mula syakir inan baru meyum nikmat sehat. Juga Allah Subhanahu wa taala mentenggebri kepada getanyo kesempatan. Alhamdulillah, pak malam yang murah rayanyo bapak gesik yang ganteng, juga tengku imum yang ganteng, juga abi-abi walid, juga ado-ado lun abang-abang lun bandum ummi ibu pertiwi dan mandum yang katruk kuno, dengan berkat kesempatan yang Allah beri, maka kita jaga kesempatannya. Alhamdulillah, pak malam yang murah rayanyo manteng geberi kepada getanyo, maka dengan nyan ke getanyo manteng dapat duduk nyempat di ke mimbar. Salawat dan salam juga getanyo hana dua sit sabi-sabi getanyo berdoa, tanyo melake, tanyo mengadai kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeputruk kepada penghulai getanyo Nabi yang getanyo idam. Walau getanyo mak hantam pernah taduk dengan Rasulullah, walau getanyo abi hantam pernah tamekem-kem dengan Rasulullah, tapi bak babah getanyo sabi-sabi leh sembahyang, walau di manasah, walau bak masjid, walau bak perkantoran, walau tungku bak balai bet, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Juga kepada keluarga, sahabat, ulama mutaqaddimin dan ulama yang muktabar, dan ulama-ulama yang mutaakhirin, dan ulama-ulama yang di atas hurung dunia Allah. Kata ta'zim wal ikraman yang terhormat kepada Bapak Presiden, yaitu Bapak Gesik, orang yang melangkut tiji ino lam kampung. Hai mak, nyo Pak Gesik yang nala kampung begat na sayang. Watetro gejak Pak Gesik, nejak rumah Pak Gesik yang kolor-kolor di mesuk Pak Gesik. Daripada ibu tidak terkenan Pak Gesik, nejak rumah long si Pak Gesik singa kawin siagam. Nyani Pak Gesik melurah di mesuk goplong aju. Pajan baru gat dengan Pak Gesik watai tubit peng BLT.
Nyan wate tibit peng BLT ko rame tu baru mau Pak Gesi. Tapi wate habis peng BLT bapa abah red gedang. Pak Gesi lapah Gesinya. Tapi tam lake beruh gedanya urang kampungnya hana kampung ide jang rolong nekalan. Ya kampungnya jauh-jauh manteng gubernur boleh pegang di dengku imum. Kenyo dengku imum. Kata takzimul ikraman yang terhormat kepada gurelun yang ulung cinta. Gurenyo kamu di dayah Al-Munawarah. Ya empat jenekalan nepaih yang bersinar-sinar wajahnya. Ya Masya Allah. Bak dayah Abu di Kota Krung. Long pernah luaih juga bak di Kota Krung lu poh-poh pijit ide. Karena di dayah tengku lagi lampu kelap-kelip pijit tengku mopoh-poh nyamban. Alhamdulillah bak uronyo tengku kamu kagak pertemukan tanpa tak terduga. Kata takzimul ikraman yang terhormat kepada ketua pemuda dan ketua pemudi yang kena bak malam yang murah rayanyo. Hai mak, nyo ke berkat anak muda tinikalan, anak muda yang kedua uro buno tinikalan bak jalan nepai nyan pamplek kasiap ipegat wate saah long tamang buno dalam perkalangan balai butnyo pu foto calek melat tampi gedeleng di tengku ampun cina nyo foto draw no tuku kadung foto calek kadung. Tapi alhamdulillah liudang motor long kalat nyo nyempat nyo foto lon. Alhamdulillah. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada seluruh jamaah pendengar dakwah yang ulun pemulia. Segolom panjang tak pegah haba. Long tanyang bak mimi le. Mak yang mutua pupoh tahu dakwah malamnya nyempat yang duk bak teras le. Pupoh 12 ini du. Alhamdulillah sagonyan pupoh tahu dakwah. Apoh 8 poh 12 sagojeh pupoh apoh sa alhamdulillah icung balai je pae ada medeh yang icung balai kena nudu memang ataupun takkan toduk juk long du inan mentang ni drone kena je. Alhamdulillah mak yang mutuah abi yang berbahagia bak malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipergi oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai teruk ke Baitul Maqdis. Bawatnya Nabi getanyo ke pelemah syurga oleh Allah. Bina asok-asok syurga ke pelemah bak Nabi getanyo. Lehnya gejok Nabi getanyo giak pelemah nuraka Allah. Lam nuraka kali ke pelemah asok-asok nuraka. Bawatnya Nabi Muhammad kepetren mak kena udunya. Bawatnya Nabi gegli. Itanyang lisra sahabat bak Rasulullah, ya Rasul, pakan nemo ya Rasulullah. Bawatnya dijawab le Rasulullah, wahai sahabat, cukup le lam neraka urang fakir ilmu. Bawatnya sahabat getanyang, ya Rasulullah, pu fakir harta. Kan ya Rasulullah putra Sid urang fakir ilmu. Makanya maklam neraka ini letat urang fakir ilmu. Maka bak malamnya judul mantang tabuh tentang pengajian beut mantang. Alhamdulillah maka perle dadat. Maka apabila kita nak merempak berkah gure, walau kita makna tabut pajan masa baru ada tunggu tanyo kebiasaan wate puasa. Nyandam belum puasa ke pajuh makanan tungku ngop piring tungku. Badan tungku juk pingkom gute nyamban tungku trodat. Jaga mutekui mana. Watai mejak lam belum puasa ke gure yang kelaganya. Tapi nyo gebut itibit baksat makanan. Nyalam belum puasa saya jak menan tapi nyo jenuh panena. Guru-guru lembung gure ke gure apalagi retak-retak kanyo. Kan? Retak-retak benan. Tapi getanyo nak keberkahan daripada gure. Getanyo benar yang pertama pun adab. Putra mak lo pegah yang pertama benar adab. Alhamdulillah. Yang kedua yakna keberkahan gure getanyo benar cinta kepada gure. Tiban makna cinta merempak walid mesti bekerja abad jalan. Walid I love you kan menang.
Merempak Tengku Imum, kadang-kadang anak murid pak Tengku Imum neka merempak Tengku Imum. I love you Tengku Imum. Kan menan makna cinta. Cinta terbagi kepada dua. Makna cinta ingat kepada gure. Dikala leh na semayang hai mak na berdoa ku gure, ya Allah. Nabi ya Allah keberkahan kepada gure lun ya Allah. Nabi ya Allah pemudah rezeki ya Allah ke gure lun. Nabi ya Allah berberkat yang doa daripada anak murid kepada gure. Walau uronyo hai mak getanyo hana tamu doa kepada gure na so doa. So yang berdoa yang pertama malaikat. Yang kedua engket yang na lam laut yang gemudoa kepada gure. Manpu tujuan getanyo berdoa kepada gure. Tanyo anak muda na tabut imnasah pu tujuan getanyo berdoa kepada gure. Supaya getanyo nak mengikat hati, nak metamah to dengan gure. Itu yang kedua. Yang kelih khidmat. Kiban khidmat tunggu. Khidmat tunggu tak pegadah beban gure. Dalam artian kiban wate saah gure tengah gecumatok ino. Lam perkalangan dayah tanyo anak muda tengah tajak ngan Honda. Tatrun tak pedang Honda. Lenyan takun ba abi Nabi longsek kedih abi nyan gecok tungku le tacok le tanyo nyan ta bantu gure nyan termasuk getanyo khidmat kepada gure. Yang kedua tanyo sebagai ibu-ibu na tabut ba gure inang. Takalan gure inang tengah gerun bro. Tatrun bagah-bagah tiga getanyo bi umi tame ba tempat masak. Truk ke dia buat tempat masak bu, leh masak bu, top kitab, leh top kitab pajuh bu. Wate saah geyu le gure. Mesti contoh firman, kono tajak ile siat. Get tacok je siat je. God gure. Firman tak pegak panggung siat je. Gure. Nyamban getanyo khidmat kepada gure. Alhamdulillah. Kini kalian panggung uranyo sang lagi kono duk pelami tiga tik sang. Cukup lagak citeh duk le tiga. Ya masya-Allah. Ni kalian dak nara baru tu buat sampai kena muda. Ya luar biasa. Nyo khidmat kepada gure. Hai anak lun yang ubud-ubud. Nyo getanyo tajak ubud kan. Lebih gat bangai daripada cara. Dengar begot. Putalung pegah tak nyo nak. Tajak ubud lebih gat bangai daripada cara. Kembali kepada dasar. Puno gepegah. Getanyo tungku khidmat kepada gure kan. Yang kedua, getanyo hai mak yang mutuah dikala gure getanyo, dikala wate saah gurun bro, tarun segala macam nyan kana khidmat kepada gure, bantu kepada gure. Bek bebe dia. Itanyo kan wate na gure tengah gurun bro, itanyo bah menan gede. Gurun kora, aku mesti balik drogo ya. Padahal gure ko he ka gebantu tanyo dalam jamaah, gebantu tanyo dalam segala macam. Itanyo hana bah menan kedih kepada gure. Yang kedua, ya minta ilmu. Guna putra mak ja betnyo golom lai baru pemanasan ni leyo. Ni bekek kam lai golomnyo baru pemanasan. Yang pertama bek tua putra bodo mak lo pegah ja bet sagonyo putra telefon yang pertama jawab. Nyancok Tengku Imum jawabnya. Kopah geduknya. Ika sampai geduk jawab ke pegah. Hai jabut hai. Nak ku dia Malay tu. Sampai tanyo geduknya jawab. Atatna tu. Yang pertama jabut. Kiban jabut. Jabut yang pertama cok kitab. Lengan mulang pu yang kepegah le gure bertingat. Wate geyu le gure betatem. Khidmat kepada gure butatim patih gicok le abi umi cok isabah gelah budah cok isabah gelah nyan mendapat keberkahan daripada gure walau bangan hai tu wicak ku jabul karau mati ku dia hana je ku kitab khidmat kepada gure nyo na khidmat kepada gure na doa daripada gure walau kana doa daripada gure na keberkahan daripada gure. Itu yang pertama. Yang kedua ya minta ilmu anak muda. Kiban ya minta ilmu mono. Gonyang gejak abut kono. Gejak abut tanya anak muda ajak abut ba gure kono tanya dah. Go pegak le Tengku Imum pengumuman Tengku Imum sekalang kera lepak
cukup beragah nyosuh tungku imum matai bunuh. Ya masya-Allah. Nyuruh tungku imum daerah long gede. Daerah gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak muda, untuk malam nabut. Ikut anak muda, nyan urus pegak mengangkar. Dikudi. Hana soja, tapi lagi tungku imum bunuh. Hai, nyan begot hati-hati wakah. Yang duk lambat sekali, long weha. Embang pegah, long weha. Ngang pegah gu promosi dro weha. Yo tu. Yo kan? Hai jino sodrok bawa weha reo. Ni kala pak kuimum kau yang kuimum kan ya dia nak nguk macam beres amban upaya lai lum malam nyo hati-hati anak dara yang duduk buat bini support yan kan hati-hati yang truk limpun tu duduk ukur kena pegah ikap dia limpun kau bahaya anak muda nyo nyoroh limpun raya kemah tu hana ubat nyoroh pubut na ubat bercuat nyoroh limpun raya kemah tu lei ji ya ni uleh sikit-sikit apa pegah hai limpun hana ubat ji. Kembali kepada dasar. Ya minta ilmu anu mudah. Mesti ingat ni. Ya minta ilmu truk kuno ne pubut segala macam. Lehnyan tungkun ne beut watai giyu le abi. Hai. Nak coi sabo belah. Tak karona. Nyan hana khidmat kepada gure dia. Nyan hana keberkahan daripada gure. Maka yang lebih gad tungku tanyo tayak ba tajak bakbut bek tiak minta ilmi. Hai ni urang jakbut terbagi kepada dua benar kayo. Lon tayang sigata. Yang pertama putra ne ya janggi juga deh. Hai muno. Nyo bangai tanyo kan. Nyo cara angku sambong di neo. Sambong tu bang kalau ilmu bacun. Ai lo mai balik. Okey pai Fatihah hajutku. Nyo kuatan berdoa mi meletah. Itanya lebih gad bangai bek je kembun. Hai, nyolong pegah cerita sabo. Kau dengar cerita. Dengar begot. Jamun nasidro anak muda tunggu. Gebedah tungkunyo ka hantok olah ilham kau. Ya ka, nyo dengar begot cerita inna ataina. Bak watenya si inna ataina pakan gebuh dan inna ataina. Si inna ataina ji. Sabe-sabe bak babahi hongai ja. Inna ataina. Ija umma inna ataina. Ipajubu inna ataina. Ija ubale inna ataina. Itu semayang inna ataina. Duduk nanga ni sampai ikun sabo. Alah hai tungku inna ataina. Kaiboh lengan di tungku inna ataina. Si inna ataina nyo tengah ngak je. Idiot urang. Praka menu ija. Hai kan? Bak watenya gure tungku sakit anu ke. Ya lagi abi tunggu kan anu darah aku tari dadan. Kok berat tari. Si naik taina le puroi di. Kaku bak watenya go pegah go heu ubena santri mendum. Wahai santri putra, wahai santri putri tubit ilasiat kunong ucung salah. Itu bit mupluh ribedro tunggu santri dajai dadan. Kaku bak watenya go pegah le gure. Nyo harus katib, nyo harus kapubut siat. Tibalong pubut gure. Tayak merempak siat Nabi Khidir. Ya merempak siat Nabi Khidir. Isuut lah ni murid-murid dan gure-gure lain. Pat tak temui Nabi Khidirnya. Pat Nabi Khidir kedua. Isuut lah ina ataina je tu bit ijau ke sira dalam barisan watai jamun. Jangan. Assalamualaikum gule. Jok long ja mantang gule. Isuut lengan ka pungo ina ataina. Pungo awal lah belum be kai truk pungo lain. Hai na taina nak ke depan Nabi Khidir. Pokoknya longjak ya sitat Nabi Khidir. Gusul le gure. Ina ataina butoi kata ya sitat Nabi Khidir. Butoi gure. Nyo butoi tamang udalam nak lunjuk peberkalan untuk ya sitat Nabi Khidir. Bawa tanyan budah ina ataina tamang udalam. Watetro udalam gebedah umi. Lehnya le umi kan berarti kena taina kan. Gebet kecawa sakale umi kan. Lalu berkata kejuk ke ina taina. Empatnya ina taina je pilih get. Kalau si ina taina je pi duduk tamang gure Walid Abilah. Ina taina nyempat perbekalan untuk ya setat Nabi Khidir agad gure. Duduk watai segolom itu bit itanya mbak gure. Nyok lampung lo tanya mbak dah na gure.
pat tanda Nabi Khidir. Tanda Nabi Khidir hana tulung jaronyo hai mak. Nyo hana tulung jaronyo. Untuk watai merempak Nabi Khidir, kamu mat jaro. Bila hana tulung jaro rayuknyo, berarti nyangkanya Nabi Khidir. Man lampat datang dalam Nabi Khidir. Nabi Khidir gesuk baju putih, gesuk surban putih, mantung putih. Nyo, bedahlah inna a'taina berangkat. Bak watejak inna a'taina. Ban katruknya kena getamang lam gle, tiba-tiba na urang hoi. Inna a'taina. Le inna a'taina pasu. Ikalalam inna a'taina pasu. Duduk hoi kata inna a'taina bai paling kalang kuburan tu. Gekele urang kuburan inna a'taina. Ho gunu ja. Long kunu ja bak gure bak Nabi Khidir. Pebut bak Nabi Khidir. Anak gure sakit guyung berdoa ciat bak Nabi Khidir supaya anak gure berpulih. Padan. Long ronyo tengah kesepat le malaikat yang palang kubu. Kayu berdoa ciat bak Nabi Khidir bekle kesepat. God. Menang mentang ku pegah. God. Baik uri diot menang ju. God menang habis kaju beuh. Jak le beuh. Assalamualaikum. Tapi nyo nak tinggal ku beuh. Pek tua ke? Insya-Allah beuh. God. Ibadah lah minat tenai jah. Bawa tejak lom na urang hoi lom. Inna ataina ikala lompat tu. Bawa tenya kai kalan rupanya na bak mamplam hanabo. Inna ataina hok ni jaika. Long kono melompak Nabi Khidir. Puput ka melompak Nabi Khidir. Anak gure sakit ku yang berdoa seakan anak gure berpulih. Padan. Kamu doa ke Tuhan ku ale orangnya hanaboh lom. Muboh hitan karat tuha bak mamplam hanaboh lom. Putra aku berdoa, kamu doa ke benaboh. God untuk nona tinggal aku boh. Insya-Allah. Bedah lom inna ataina ja'lom. Di tengahnya tunggu kamu berempok lom hoi lom. Inna ataina hok kena ja. Long kono melempok Nabi Khidir. Tujuan merempat Nabi Khidir. Anak gure sakit ku berdoa saat bak Nabi Khidir berpulih anak gure. Padat. Kayu berdoa ke long siat. Ilong sampai kadi gelar oronyo mentuha. Katuha ku hari hanai. Kayu berdoa siat bak Nabi Khidir benai. Get. Dia kata pulung Nabi Khidir dan nak pakai kepegah legu lelon dan nak pakai silban putih, nak pakai baju putih dan Nabi Khidirnya salam ile. Baik salam tinggal di kana pesan terakhir gure watat numpak Nabi Khidir mat bak jaro nyohana tulung jaronyo berarti ka betul Nabi Khidir salam ile. Baik mat nyan kalan don Nabi Khidir. Nyan Nabi Khidir don ka betul Nabi Khidir. Gekem Nabi Khidir puna bakat. Muno long guno gujak le gure le abi kena bak drone yang merempak drone puna perle. Anak kok nyan sakit ubena kali kejak bak urang punya hana pulih. Tapi ku yang berdoa bak drone. Laju anak gure kata ka pulih. Ka pulih pajan nang berdoa ka pulih. Hai pajan nang berdoa lam ati ka pulih. Betul. Tapi hana lelong na pesan gop. Putra pesan. Pesan pertama kan bunong watek merempok drone. Na merempok ihoi long nak taina balong kalang-kalang kasulang kubu. Man putra man pesan awaknya ni pegah gesepot lang kubu dah tiga nak piu-piu. Pegah siat bak awak lang kubunya. Jih jamun urang mengilme. Jih jamun urang mengilme luar biasa ilmu ji. Tapi ji hai tem semua but. Lam kampung iwak-wak keroi. Jih kau jab ilmu saja ni tapi haitem sububut maka gepoh ji maka uronyo ubena ilmu yang nabak ji kajuk ke kalakai kero ke menan lombah nyo apabila kajuk ilmu nyan ke kata nyan iji hale gepoh le malaikat kaku mayang kedua non alam apa tu putar apa tu bunuh bak waten nak setet dro no bunuh na bak mamplam tiba ipegah ji sampai karat tuhari hanai bedah boh lom. Iyo berdoa bak dro ni siap benaboh hi. Hai, nyolong pegah bak gata. Ji hanaboh.
nyanjih pada hai jamun urang berwibawa, orang berpangkat, orang yang mulia, tapi dengan kesombongannya maka ji hana gebiboh oleh Allah Taala. Yang kapagah bak ji nyan ubena kemuliaan ji, boleh ubena pangkat ji, ubena kehormatan ji kayu kah beuh. Berarti menang belaka kehormatan bak ji. Betul. Kah ke beuh. Jangan belah nak botek kah pula. Tak botek pun kan watai lonjak pun nak merempak mon. Sampai pegah keroi je kaji mon Tuhai pegah. Hana ii mamputra teman. Yang berdoa baro ni. Oh meno mentang pegah ju bak mon Tuhan nyan. Jih jamun tungku bak punggung ji. Namu bak punggung je na mutiara. Nyan kayula mutiara yang na bak punggung ji kuno wate nyan kayu juk kegata. Supaya nak nai. Oh God. Dudo aku dalam kaidin kalau penghormatan kalau kabare kaku bak wate nyan gekel le gure gekel le abi inna ataina. Nyo gata mekawin beuh. Ni kalau nyo inna ataina anu gure yu mekawin beuh hana go pegah ngan tho yu mekawin. Pokoknya pesan daripada Nabi Khidir yu mekawin. Hana go pegah ngan tho iwo inna ataina du tengah perjalanan iwo dom. Katru iwo kenan. Wate trok bak bineh kubu ikul lawa kubu. Inna ataina kiban kaluh permintaan kaluh kau pegah bak Nabi Khidir kayu berdoa. Kaluh putra ke pegah muno ke pegah kah kon kah urung ilmu jamun kok jahil ilmu sajan ke tapi kah kerit watena urung yak temanyang bakahan ke pegah watena urung semubut ino ibalem kajahan kok kerit kah ilmu maka gepoh kah kubu habis gepoh mereka kah maka bek le gepoh mereka ubena ilmu kah kayu ke gede tinggal wata ambil khairi pegah buka cok gede yang penting ke bek kena poh mentang kajut cot kuka ka kana ilmu saboh keju kana mudahnya kan mana dengak-ngaknya duduk ijak lom ka abuh kaji jak bak tempat kedua teruk bak tempat kedua ijak lom na berempak tungku na bak mamplam na taina kiban kaluh ka pegah kaluh ku pegah putra ka pegah lakat kayu pegah meno putra ka pegah kah kon pegah meno pada Nabi Khidir ku pegah meno ji sampai hana boh hi kah urang yang berpangkat jamun padahal kah urang yang mulia jamun orang yang berwibawa tapi kah sombong dan tak kah angkuh kah bang gebi kaya oleh Allah kobrat angkuh kah maka kah hana gebi boh oleh Allah Taala oi kok beri aboh dum kah hana boh maka uronyo tungku kewibawaan kah pangkat kah jabatan kah jok kulung kuno gocok ni yang penting ke benar boh kah hana boh tungku kah jilom yang keleh jak lom wate jatruk lom namon Tuhan watenyan gekun hai inna ataina kali merempak dengan Nabi Khidir ka putra ke pegah amanah long kali ka bersampo ka bak punggung kah yan bak punggung kah nyan na mutiara yan kaula ke dia mutiara nyan kajuk keluh nyan insyaallah kah nai get kaku bak watenyan tungku wo si inna ataina ke dia bak rumah gureh nyan wate tamang lam perkalangan gure ya wate truk lam perkalangan gure na gure dengku kan 15 ton lam dayah na gure 25 ton lam dayah na kale 10 ton dudai keun assalamualaikum ikele gure-gure yang nai idayahnya kapungo na taina pungo wai gelang pulih katruk stres lom assalamualaikum long pele merompak ngabi siat Nabi hai abi pak dalam kapungo kah kelengan mubu tina taina kapungo puawai hana pulih kapungo lo woi na taina ka pu kaita mang pokoknya kakun kolong pungo walaupun kakun kahina long tetap pak merompak ngan abi bak watenyan tamanglah kenan bak rumah abi watetruk kenan udalam getanyang le abi kiban inna ataina go pegah le Nabi Khidir anak gata ka pulih ka pulih betul pulih kita mang tu ya masya-Allah ka pulih senyak long inna ataina jak kono uronyo kata mengkawin dengan anak long ka merempak ada baru ngani kala wapu yang berkata hai anak long nya kala anak nyo bek wowo kampung bek wowo balai no hanya toto rumah wo siat jak lom sebab meno mak ikamo jamun ka hang bitubi daya hantanyang ba abi hobi ka nyo abi kan hang bitubi daya ho pat but kamu tungku
bak mon, bak dapu, masjid, pai. Uronyo kagak bitebit Allah Taala ho katruk berokon hanal tupat nyo seno nyo kampung nyo punah di kampung nyo ro. Punah di kampung nyo mak. Sedebuk lapang hana mupat nyo. Onohat ni kamu dang di atas nyo. Pakon wap hana tebit jamun nya kalan ne. Nyo bet tebit-tebit ile. Ya, wap hana tatubit kita nyo tungku. Wap tak takzim kepada gure. Wap kita nyo haimat tak khidmat kepada gure. Nyo anak lun merempak pada perkara sak nyo merempak anak muda. Merempak 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama merempak guna merempak ilmu bak urang dalam kubu kagi juk ilmu. Itu yang pertama. Wap tadu. Yang anak muda walaupun tadu kan peraka ro ibabah mesti cong balai di. Tadu peraka dia ro ibabah. Watai ketanya le gure kampung. Ka tunggu lanjut laju wana pu. Nyan. Tapi walaupun tinggi tunggu. Yang pertama tanya anak muda merempak ilmu. Yang kedua wap getanyo tak khidmat kepada gure. Merempak pangkat, merempak wibawaan ya, wibawa ikun. Yang kelih merempak lehnyan merempak urang ya ni kalan wap tabut ya ban adik lun bek wawo adu-adu lun yang tanya yang muda-muda yang belum kahwin jabut ni merempak baru ceritanya bak mak mi nyo anak muda pak yang duk bak pedai bau nyo hana jabut entih nabi anak dra ni aman muda hang gebi ho dah nyo payah jak kampung lain ya mita kampung lain pi payah najak beut ya hai anak muda cukup pala nyo hana tajak beut nyoroh tak kahwin dengan anak abi ya nyan nyoroh tak kahwin dengan anak abi ira baru tungku nyan malam pun tungku nyan kai tre dah anak muda hiban tungku musuh contoh lu tajak tungku imung ka kerja palu kat intat tanya tungku kalau ke pernikah lagi tanya lu ke pernikah puap ke pernikah wala kalau ke pernikah nyan malam pertama ikun lera baru pah tungku imum gazan 14 Allahu akbar Allahu akbar ummah ku lagak tu pakai lagak tu cina kala ni pak ikut mudah ke mantap manyo tungku imum mawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hana leuh azan kalian yang boleh dia ajaknya orang azan ni tapi jadi ku imam asyhadu an la ilaha illallah kita nyong lekak mah hai tu azan tungku imam draudi nyancok sajadah urinang pakai muknah urinang kan ya anak darah tungku sikana piasan roi ji sini kalan nyan payah ni tanya bak anak darah nyo anak muda ceritanya yana perumoh cina piasan perumoh tu nyan wat tejak bak pesta kan jak telefon kena buk masjid nyan mesti bak tejak bak pesta ni kalan meno ya nampak ija nyo putra ke penan anak darah nyo jelebab mesti contoh pernah hai mak long kalon meno cok anak muda wat tejak bak kenduri ku imum hai hai cok pun lamari nyai tarik meno nyan cina tanya bak anak darah nyan pu tujuan hayak lagi urun tik je nah makna kan model hayak telefon kan nah kepegah anak darah nah model hayak mana yang lucu lam de kuimu model mana le hayak hayak anu dah kena ina perumah orang tengok kak ada mana nyo sekai pegot le nya napruh lah mana nyan cini tanya mbak urinang penggunaan untuk peruhian anak darah pu tujuan untuk peruhian nak tepat je lebab yang dikalan hai tungku pan dikalan kena perumah aku model peruah tungku yang mutuah yang hak ambeh tak fikir tungku imam dan debu nyan gedang bak kaca dang bak kaca boleh keneng kerih lega krut bangga bak cermin kohi buangen ju hai hanale ka pakai len tengah horonyo nyan watejak bak pesta bajai golkar tu hai makna bajai golkar ni ibu-ibu dang warna kuning menduam naya warna merah dum ikamo pete teku umum hanjung pejejak darat pete awak golkar bedu na awak PDI ko jai waktu bajai merah kenan nyok kan awak kampanye hana awak pegahnya ilung nyok bajai lung pegahnya ban kadu inan lip tengku hata pegah
lip lapis lip. Di dalam pun kecek warna telefon. Warna bibir. Ya, leunya ketepuk hijau macam wat. Leunya ketepuk merah, ne plap plip macam kuimung ke lampu hantu belau dan buat pengambu ah. Nya hana getek ke bau celak boleh kuning. Takalan kan lagi krim yang kaile bak kertas kaitan. Lagi giri solut kaitan nak tedro ke nyan. Cok pingan. Yang ambil tapi ken ko imum na depan ko imum. Ike yang palak aku kan duho aku ja bak tempat pesta. Nyobek nai nun, nyu rubah pecut. Tanyo poromoh mesina nan berkahwin nan anu. Nah cucu bapak tu hai tungku, nah uri nang mata menepok contoh mesu. Nah uri nang hai. Orangnya tungku pakai long pakai redak. Kalau boleh mahngum mumbung dengan ku ibum. Nyo yang pertama long pakai redaknya untuk tampur-tampur. Kan malim nyo. Untuk tampur. Yang kedua naurinang yang batat becut. Biasa wat dajak. Tungku, maaf tungku. Tambah jo melapik becut ya. Lado urinang awat. Urinang menojoi tungku. Melah mesti gaga pita mak jarodro ni. Ya ko batat urang. Nah ini. Hai tungku ni pindah redak-redak ke dia. Ikut pot lembut jarak tungkunya. Ngan kebiasa Orang raya watai mana mesti urinang. Watai jak mesti watai mana teruk kenan ko. Minal faidin pagaci. Minal faidin tungku imum. Ya hana mak jara tungku imum. Marsya. Ya watenya. Ya mbani tanya urinang nyo ko tujuan kamu pakai nyo tungku amban. Kamu kan? Ya, kembali kepada dasarnya urinang. Watenya le kereh drognya le kereh goboh lip segala macam. Nyan kan kalau bak cermen anu udah. Loh bak cermen lo menuhai. Loh bak cermen. Loh bak cermen. Le nyan kan ilako tengah pesu Honda. Kebiasaan lah lako tanya nak Honda Vespa kena bah ayah jamun pudip Honda lako. Honda Vespa. Hai buka ke Honda Vespa kau menantu kau nak umum kan? Baru boleh benar. Tat. Ini pun ikut. Otot. Ibu kah. Kemudian dia kata. Ibu rumah kah. Biar sandro dalam ide dia. Loh bak kaca. Lenyan. Itu nyan Honda lakon nak kaca pion mak. Dua krek. Intum doa bak jalan. Rabbana atina. Fi dunia hasanah. Nak selamat watajak bak jalan. Berberia kaca pion. Untuk doa jaro. Hendak pihak buat jaro doa. Kakulah nyan. Tiba-tiba itanyo hamsi plung lom plung bak kacau pio lako lom plung suka kacau pio lako nyamban gekele lako ikai dalam hamsi ku blok kacau beria kena bak kacau pio ke lom hansip tamah bak kacau pio lako lom duda gekele lako gekele perumo hai lako kapre le sa abo na tinggal tah tabo tah ce na tinggal tah ce di dalam ini depu dalam tah ce nya di dalam bakong tum pemper di dalam na tinggal tah ce yang untuk jak-jak bakan duri nyam kau pegah di jaro si kamu no. Ya, tapi hino hana hino mulia-mulia tadi kalian jelebak sampai ke luar biasa. Nah daerah gopnya dino bere tatak nu muda yan. Nyan ku biasaan hemat yang mutua. Yan. Nyo le kita nyo tungku tak jaga. Jaga begat tungku anak kita nyo. Yang yo bak dayah tujuan apa? Nyo ke tabah jahe tungku. Gure di dayah gebah jahe tungku. Geplu hana ada depu. Hai sebenarnya hai mak yang mutua. Madrasah yang pertama yang kita tanya orang cik. Bila kita tanya tatem semubut anak tengku. Hai orangnya mesti anak teng beo nyan tak pubut kero tu tak pubut nak kena ile. Truk kena bidah le kena bagah. But ya. Nyo je di surat Fatihah hai mak. Tanya taih lam kubur mu punuh pahala. Bila kita tanya hai tak semubut jak jo udayah nyan kamu bagi pahala. Nyo rata-rata ubeno hai mak yang metuah baik nak fikir kero ibu ni. Luar biasa yo. Nyo hana tajuk pada tempat pendidikan preh tungku yang metua. Nyo kan ancu, nyo anak muda dengar begat long. Tak kembali basot. Bila tanya tamu kahwin dengan anak abi. Nyan kalau malam pertama tungku kawo ikut le promo bang. Tungku imu mazan ni. Ni bedah ni jak. Nyo hana ni jak malam nyo abang. Don lagu kameng. Kata ni muda lagu kameng. Hai malam pun le tam nikah lagu kameng ni tem Han, pak si tungku tak Sikana lam tempat bantablo tungku 25 ju. Ngan hasil kelapa tu kan. Angkatan udara AU kelewaknya. Makna tu AU irone. Angkatan udara. Hebat tak lako ni. Ban. Hebat tak angkatan udara AU barang.
Orangnya tungku na DRS orangnya. Dr. Handus ilung pina DRS orangnya. Na nepu dakwah rata sago. DRS tapi anak kau pumbung dro ku ilung. Awak dro baru nak DRS bacut tepek no Dr. Handus. Ikan anak kau tepek Dr. Handus sempatnya. DRS dakwah rata sago. Empat lam au angkatan udara. Wirya pangkat Sonan Sulaiman au. Sulaiman angkatan udara mayor jenderal. Waplo bah suruh budaya data tinggal si kereta. Ngan putun boleh getik sana le. Habis mendum tu. Ha empat. Makawinlah. Ha lu makawin pegah. Bang, bedah bang hai nak jak malai tu. Ayah nepat ni kala nepat tungku imum. Masak melinteh hana jak. Okeylah itanya. Aku yak manolah lako. Mano lako tra la antum abiduna ma abud wala antum abiduna ma battum wala antum gukul de kuimum kam tamtum ka sembilan bengah ka nyan berkat hana tungku le kita nyot aja beut nya perle jak beut ya kakeh leh nyan leh mano-mano jak bak tempat kebiasaan tungku namari yang tablo ada udah 25 juta kana alga-alga nan siap-siap dengan tempat lodro kalenya nyata tok baje kakehlah nyo hi nyo gidang ku imum kakeh kiban caranya nyo kosok baje taluk belanga takut gidai imum rupanya nai luwe watai nikah jambu anak muda ilunya kai cap di promo kali cop le promo ka bekatong kai cop le promo kalau esoklah luwenya le esok itu bi luai kalan ba adik kiban nak cocok yang kamantap bang kamantap dudoi tanya mbak promo putra ku pubut hai abang lagi go pubut dia jual oh lagi go pubut udah aja hidung ku imum ku kamat ibn Nasah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Baik tamang kena ni kalan na urang tungku yang kai umlatha nai kalan ni ji ikalan kawata go main JJI go umlatha yo hai gerah baba hai mak PKJ JJI kata gawai go umlatha yo mai raraule kata gawai mai mano-mano ni umlatha berarti menan lagi go pubut menanda pubut tinggal petam promo. Iya bedah ju lako bangai lako najak bu gaga go puput ju kakak ji iraga ki ju na tungku imum kali getung semayang itu mau iraga ki oh berarti lagi tungku imum ju mangat ana payah mana-mana kakak ji iraga ki jom natah semayang ana itu wang ya semayang terima semayang ya maka ajak but yang pertama nya aku juga dia anak muda ajak but ya ke yang pertama ya kakak truk kenan tunggu ka na kosong saboh tungku ke bah ti ke melinte pai melintai tungku imum kakak dang ilek ya tuan dah wah Allahu akbar yang mudanya Allahu akbar baca ayat le surat Fatihah le ya tuan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lagi tu dengku imu menukung mga iliko putra hana paya itu ugro lagi tiga remon amin urang hana jabut Korea kesuk kunya amin panjang egonya ada mau form beberia panjang mandi amin dekat ayat dia dengku imu Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar tunggu imam yang mudahnya pitun Allahu akbar pra bekah lu olor can bude anak bude Israel mutuntung rayu ikalan lewatnya oh mas kau kawat gonyo anak bude Israel
Nyo tepah tak kirim Palestina ke dia nyo. Roknya ada member tu. Cepat tak nyampe raya barah. Lam semayang tunggu Allahu Akbar nyampe raya. Nah semayang lo. Nah pakan wab hanail. Manyuna ilmu dikiban. Ingat nak tabut Pak Abi. Apabila nyo pakai tungku imum putra dahun. Kaingin. Tak kena. Nyo pakai tungku imum putra dahun. Monggo. Abi, nyo pakai tungku imum putra dahun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nyanyo apabila pakai tungku imum. Nyokan tungku imum pakai. Anak budak Israel. Kiban cara? Ya anak nyan, hai fikir tungku awak dah ikut. Alah. Tak cukup tungku dia. Wah bikai. Alah. Watuh tungku imum di grup. Mantingat iya ni mudanya. Rupanya lagi perumah pegah ki bandar pubut. Lagi go pubut ju abang. Oh kai cukai tak ke so cukai tayah tuan ju. Tak tungku imum. Ai tungku imum berat jenilah liga gede. Getram nak mudanya dalam kulah dia tu. Wap ki ban hanail. Oma gicok gebedah tungku imum tungku ayah tuan gicok getik dalam kulah. Mentai melupa. Rupanya main titik dalam kulah rupa semayang tak. Aku tak ada langkulah main titik langkulah di lu begalom. Duduk kali mana bibit kah orangnya kata malelong tepat. Kubu-kubu kahwin orangnya kah supaya berjroh orangnya kata malelong tepat. Ya bukannya baik ipidah pun oi begal lagi kau bubu dia. Putai kata kau yang mai kau ipidah lagi kau bubu. Hai cukai telong ho aku ke gata draw ni ju. Kenya ke cukai tak ke aku tak ke. Hai dia buka pakai kolor aku bubu. Malai kau budi. Malay melampun kah perlah teraje Malay dia gede. Nyu hai baru 5 malam ku duduk nak debu. Kantoi pak kantoi gok orang ni. Malay depan. Gelah hotel kah. Drone telah gede yang betul pindah telah. Aku wo tu kena rumah tungku truk kunai tanya le rumah. Pakon habis bulut. Mana pun lesah. Hai lagi don pegah mana lagi gok bubu ju. Putra teman. Bui kah luar naga kacop. Berakan pijut waktu ada menikah engkau. Bino kau mengak ada gumbung kau surang kau berkonyo kau kuah lemak kuahnya kau mengak kan. Beri apa jangan waktu ada pijut itu pakai karet. Makai ban man nak kacau bino waktu aku kuy Allah waka pra bekah. Putra teman igeti dadra aku. Man pakan man. Tinggal aku mana waktu ya ada ayah aja aku perguti. Getrom lah ke dalam kubang dah kulang-kulang. Gecok mah yang Melayu ronyo hai aku ajak le bak beut pi. Hai aku ajak le semayang ke. Nya ni kalian wab hana ilmu tuku ancu gop musabah mula. Melasahnya hai mak yang mutua. Inoi balik anak retak bebeno gepluk hai mak yo. Be nak caci maki kepada gure harga gure kalagayum tempe harga kalagayum saka sapih nasi si jahe tungku di serapa. Oh ya orangnya maknya apalagi bunuh balik mulut abi. Balik mulut nasi uri-uri nang tapi uri nang ini hana bere-bere. Nah pernah tungku daerah-daerah gua deh lugu kau uri mulut. Gemebu tungku sabah 5 buah bungkus. Terus kena geduk pak bineh pagi je geduk dia ke pegah. Bukan depu. Abi bunuh kalau ku kuala nak si manok bunuh kan ilong si manok 5 buah ku si manok bunuh ku som lang kamar ke saya bi gaun makanan yang kero ke orangnya hayabi ni tamang lang kamar padron ni ai perintah na gaun nya bapa hurinang yang pet-pet nya hurinang ino hana ino hana oh ku ai ku dengar le hai ku berak sakit penyuang ku sampai bapa jalan tengah pah orangnya kebetulan tu basabah malam lewat ku kan tengah gemumpat tengah gua dakwah ku ada puih kahnya yang perumoh habis bunuh si manok itu bunuh ku si demang boh yang kamar kau yang kepunuh ya yang kau gumulu lang kamar ke bunuh ke watak kujak ku apa je bunuh kujak bunuh bab mulut engkau gumulu nyampi ku merumpau si manok ku mele abi buka kesop hana lagi atom dia abi
ilung nak kori mula tepai dia nanik umi ti. Ho mak tak kebah ke malam lagi nyo empat nyo lagi bunuh. Ai mak bunuh watai malam tumpu na. Tu masuk tayang babi. Ida ni mak bunuh nang ke si mana? Kita nyo jarang ke si mana? Nak ubah bukti abi malam nyo. Nah si mana nyo? Nak pajuh pak bunuh limang krek pajuh. Rota bunuh pajuh ni kalau dia pengau kutai. Mengatat masak di kampung nyo. Tak sabar. Nah kita nyo jarang bagah nyo bayu malam nyo. Bunuh bagi-bagi peng malam nyo. Ha cing kai kali nu beli peng mano. Kau abi kan? Ha abi kan? Ha nyenang kak pegah. Tungku nu pegah. Hana kak pegah. Hai lon dengar le kak kojai karata tempat atayan kak dengar. Ka yang pertama. Yang kau muluh jadi tengok jarau. Nah hana pakanai pak bunuh kau muluh. Ho mata kejul malaikat. Ha silimo nah silimo. Nah silimo cukup mangat sabuh piring apa bilung paju. Lenyan putra ikelamnyo engkau noh kita tengok jarang engkau noh pat nang engkau noh buno kerupuk nah nama kerupuk macam nah kerupuk si buno urap tho yang tang pegang urap urap ina buno ampan mandum nai kelok yang kenyan haima ge kebah ke gure malam ge kebah ke jame malam supaya gampungnya baik male itu dah hanam menumpah hanam dale ni kauri ke tau. Ida ni rumah dia kaju pajuh hambih na pajuh ike yang palak du ko gure hom no watai tayu khanduri nyang gedem taundang kono ko pegah le abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hana gundang lom ba ni nyone ka pegah ta bak mak katanya bak ayah ka ja kono na rapat iwa ni pegah mak ni ja na rapat ni tengok yo ni ja ni hai beres ya truk kono hana kejak limang draw tak peduk rapat man putra kena pegah si draw urung pegah si draw urung mupat si draw urung pegah bayang kongkon ya kanyan putra ke pegah 50 ribu sapo gele kepeng liabi lenyan pula liabi 50 ribu gato juga ni murid sertoh draw 1 juta lenyan bulam hogme pengyan nya nak payah nak pini yang ni ngan geron hogme ti ton 3 ni jo kabi weh ni ja weh ne na urino abi nah peng minyak padu minum abi padu ti plori be na le mak hai ti plori be let be ibu padu gaji no cicak garoi yang PAS na PAS no oi PAS na ni jauh hai dek ngi ngop na yang PNS hana wah kamate guru mandu napu manto perno pa yo hana kerja malam yo yang kau batan no ilung yang ambil aku mikir kamu no wate padu pen bulan 10 ribu 10 ribu yang kali gebiling santri mandum kami gebiling mandum nyan ho ni jo ko gure sigaga nyan hai lo pegah pajilah sedekah bajut nyon dengar bajuat saboh tabi yang muda nyon kadang begot sedekah beda-beda pahala oi kadang kono mana kat awak ni ke kohek ku jak kono alah ku kono ku imam ayu wanya kono di pegah ba ada pegah ba tau kau kono putra aku pegah le ai sabab mono maklum pegah haji kan dengar dakwah nak leh macam yang pertama lagi taplei di atas olebu nampak ni coi taboh timan ibu tahu olebu hai olebu tahu enggak katro bahasa ni syai no katro jak Banda Aceh juga ke yang biasa truk Banda Aceh tu ku retak-retak anik darah-darah oronyo kena darah oronyo baru 5 euro ide Banda Aceh wa kena kampung nak pesta truk balik nak pesta dang babak rendang menadang Nenek, dapat. Nenek ada juga bahasa Indonesia. Nek, baku dong-dongnya saudara pak. Gekal nenek nyok karibah kabedah kadang. Alah, nek nyantepit. Nyamban katuk Banda Aceh. Nah, ini ada darah model kaya. Ajak kena nak kutum juga. Kakak. Gebedah nek kejak. Gekalan rupanya bak gerundung rubah. Bagaimana bak dong-dongnya rubahnya bahasa Indonesia ni tayang. Bega biasa menteng dia. Nampum. Hai mak, nyon dengar bega pahala sedekah beda-beda. Kiban pahala sedekah yang pertama tungku tajuk saboh ke balas di pelau. Kau tahu dia anak muda, nangan bak kedai kopi dah.
Ni berdahara ni, Trump ni jak. Terus kena ni bertabak KJBI kah? Ngan awak watai kali bertabak jaga kode etik. Ni engan yang bertabak benar pui je. Iji baik rap pakai teh sabo. Bet dekat. Oi, pegat Milo pakai tu sabo kemah kau. Oh, KJB ite dingin, paling minimal lah isaka dingin. Bet ngan ijeb ite. Woi, kuku 5 rajah pakai rusuh lau. Kak mah payah lah peng 10 ribu. Nampui na pajumi. Mi dengku 8 ribu sabo gampung long 10 ribu kami de. Payah mutang. Maka saboh tabi hai mak yang mutua nyo lagi buno na khauri molet ne hei kak minah na khauri molet gitu kak minah nyampat sedekah long saboh kedro ne benar takut nyampat sedekah long saboh kedro be nyan pahala terus nampom nyo tujuan jabut ya nampak sedekah long saboh ke kata saboh belah ibe cok ijib nyan kagak balas si pleu. Hai kan ingat saboh tabi go balas si pleu. Hai mak paduk boh bungkuh buno ne mebu kena. Hai paduk boh bungkuh mantang ni dengar kaji tatuk tak awak. 5 boh berarti dikali keron saboh bungkuh go balas si pleu. 2 boh bungkuh 2 pleu. 2 boh bungkuh 2 pleu. Pe boh bungkuh, pe pleu. 5 boh bungkuh, 5 pleu boh belah. Dengar lah, tak jai boleh. Hanya time manduri. Yang ban, kata boh. Yang kedua, saboh tabi ke balah serta. Kesal tajuk. Tajuk ko urang sakit. Na urang buta kejap minta sedekah. Nya urang mekat-mekat dia dengar begot. Sabat puno, na urang minta sedekah. Lado urang minta sedekah, ku pegat akai cukup. Han tak ada pi. Kan hana god ladung ku pegang piasan nak tenang urang mekat bantruk kunang menoi assalamualaikum dia wak mekat waalaikumsalam nabi sedekah bacut nyala wak mentalaka putai kun kulhu le tiga bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu wallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sedekah nyan saboh tabi kagak balah sertuh keso tajuk ku urang minta sedekah. Walau tungku hana tajuk tak ke menteng ku minta sedekah. Macam nak urang yang minta sedekah baik tak kun ku mono. Nak kedepu bang puka menteng kalau nak pembicah awak minta sedekah jumpa mak peng rayu nak kedepu awak. Tak ke menteng. Ni ke. Dia minta sedekah. Kaja sedekah. Senyum itu juga sedekah. Yang kelih saboh tabi gebalah seribe ke so tajuk. Juk ke mak. Ni kalian. Juk ke mak. Wata tapuah makanan ke mak payah kalen kadar mak. Nyomak getanyo kahana igo nyan tapuo nan tapuo nan muda boh tao ruti go tapak ngebosoh bepo ulang tiga tu nyomak tanyo hana igo nyan nepuo ruti go yang kedua nepuo boh tao be nepuo tapak ngan boh. Hai tungku dalam ayat keperah nepat keperah wala taqullahuma ufiu. Jangan engkau berkata kepada kedua orang tuanya wala tanhar, jangan engkau bentak. Hai tungku keperah pat lagu relu hang gebi up sagai mak. Lenyan hang gebi bentak mak tapak trom kenjut. Hai pungo beile anta bentak. Apalagi tajuk tapak nampom. Baik dia yang warumah tungku pintu masalah le bintih gede. Nyan saboh tabi ge balah siribe tungku nya apabila mak dro ni na igo nyan me bak setiap paleh gaga daerah lu kepat daerah gurugo nya nak muda promo duinan ane peek bak selfie lom ike yang palak kulom perte guru-guru pek nyan guru-guru PNS nyokan ino daerah gop ide nyan watejak makan makanan yang muda apalagi truk daerah kedeh warung bambu bak lu kedeh nan tempat warung bambu lagi canggu duyuk bru kau lepas tahu. Tak nak kau bagi yang kau mau main. Warung bambu pak kurku hana depan lo. Duk lo minau. Tak palau pegah tari cipi darah kurku tiga go. Oh ya darah ino bagi gertek. Puan kau tari cini jak daerah kampung lo lebih dari lo. Nyampak ni dah ngeroi babah. Peh tentram rayu.
Maka hanapat ta pumbong baik pegah rumuk lumodro berea orangnya. Tu bi aku na lumogo ampli raya lom. Nya ane darah baik pegah drol tari na lebih tari lom. Na atuh lom. Amban kau yang makan ibu-ibu yang tadi pegah drol pegah lom drol. Na lebih tari lom ibu ino anak kau dari jempau. Han ka. Yang keput saboh tabi gebalah sertoh ribe ke tora jauh. Tajuk ke gure tu gure yang semubut anak kita, gure yang selalu memberi ilmu nyan saboh tabi gebalah sertoh ribe pakan letat di antara leboh nyan letat ke gure karena wap gure taturi Allah wap gure tatuoh ta sembah wap gure jut lagi tanyo bahasa Arab haima nyo hana jut bahasa Arab kakmah tu maka bela tengku juk ke gure nyo tengku beli lake tiga lake peng lebih nejuk ke gure nyang kok jai fahala ge bile gure amban kau bek nak pen 10 ribu bah mana ni kedih yang ni kalen balai tengku nuhiyah belaga yang gad kampung roh na malai nampak ku shooting malam ni jenis kalen na malai ni alah pigot balai ni nyo hana international ite yang malai kuimu yang malai pagaci tapi tujuan long kon nak pumalai dro long bantu dro nuronyo supaya tengku anu yang nai luar begak jo bak balai nyo no rame no bak balai al munawarah nyo tengku kampung lain begak jo kono supaya aku pun nekalan awak jak dakwah malam nyo luar biasa rame no luar biasa beda dengan tempat-tempat lain yang jak dakwah luar biasa mudah kalau tempatnya mendung hidup long kampung 34 mudah luar biasa nyo ko gure hai mak yang mutuah ni kala nabi nyang ko porno tanyo kitab arab no mudah nang porno kitab takrib no nah hai mak do nang porno matan takrib pu kitab Jawa pu kitab Arab kitab Jawa ni mono kitab Arab tiga go ni jut no hai ino citinyok jaro yang na rencana jak warap yang kalih daftar jak umrah na ino nah golom Nabi ya Allah nu mudah kampungnya ya Allah betrok ya sawu kubur Nabi ya Allah Nabi ya Allah mandumuri nang kampungnya ya Allah betrok kede ya sawu kubur Nabi ya Allah Nabi ya Allah mandum kamonyo yang dengar dakwah malamnya betrok kamu ya kunjungi kede bak makam Rasulullah ya Allah amin makna amin netrimong ya Allah amin nyohana ke tanjut tu lagi contoh lu pegah huronyo tungku nak baca doa le tungku imum padahal doa cukup lagak makna jenis uhan peti ya hana tungku mana kakaknya tungku edom gro tarik le tungku imum Allahumma ahyina bil iman ya Allah nepuhudib kamu ya Allah dengan iman wa amitna bil iman nepuhudib kamu ya Allah dengan iman nepumate kamu ya Allah dengan iman amin wa syurna bil iman nepumate kamu ya Allah dengan iman nebangkit kamu ya Allah dengan iman wa dakhilnal jannata mal iman neputamang syurga kamu ya Allah dengan iman amin birahmatika ya arhamar rahimin nyohana jutu kaku cukup idom garo man ino nangon dengan apa amin plap plop lewat itu mai kompak idom doa amin netrimong tro idom agak netrimong oleh Allah idom nyan doa yang thong netrimong oleh Allah he kang mudah doa ya Allah nabi Allah apa doa tu pun beda-beda kan nalam thong netrimong na jadi hotel mati netrimong ban ka kebetulan hai mak yang bertuah kena jak warap rencana kita nyo tanik jak waji nyo ibu-ibu yang na rencana jak warap nyo payah nomor no bahasa Arab ide Arab anu muda hana ya porno bahasa Aceh kalagi no ya Aceh hai mesu hai mak sakit ni tamang tungku lam tempat tuh di Arab ipegat bahasa Arab
Ipegat i na hai macam hai mak. Yang pertama i sangat panas. Yang kedua i tuum setengah panas. Yang kelih i biasa mentang. Man sakit dah naji bahasa Arab. Bantadu pra di be. Rom tigan i panas. Kumah punggung tu. Hanaji tu bahasa Arab. Ya, payah mono bahasa Arab ini hai mak. Dulu pegah. Tanyo kebiasaan hai mak wat tajak warab. Nyan urang Aceh tungku tanyo nyo sok-sok tepat tanyo. Sok-sok tahulah. Ya, truk warap tungku motor tungku li petreng kapai, leuh petreng kapai, leuh nyan i petreng motor, leuh nyan tungku yang tanyo agam-agam tungku mat perumoh ro. Penuh kajak bagah ka tinggi kah. Mak perumoh ro jak tungku juju. Bang jak ikut le perumoh bang. Awak travel mana? Kapalo ka tinggal awak travel lago. Gena tamang la Masjidil Haram tungku hana ketua hora tamang. Hana ketua hora tamang duduk gena balik ulikat hana ketua jalan ki bancaranyo. Hai abang. Ikah dek nak pernah kamu no bahasa Arab babi. Hai bang, yo ku pegah bak drone. Long nak pernah ku dengar bahasa Arab jamun. Bakso ka dengar babi ku penuh lelean. Makna jalan nan depu bang. Nyo tengok lu nyamun ku pegah labi. Nyo umi mandum, nyo bahasa Arab betikan makna jalan tengah kan watan bukan nyo purno watan jak warab. Yang putra siratal ladzina an'amta alaihim. Putra takun, hai siratal ladzina an'amta alaihim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzi. Okey. Tanah hoi Arab ke mancara teman. Muno mentan hoi. Nyo hanajut no bahasa Arab, no hoi bahasa bisu mentan. Nyo bahasa bisu truk international the. Keban. Depu ke yang kan? Depu kan? Nya. Nyo truk rumpoi depu. Ka mana? Ka bere. Yo hoi Arab. Ija Arab truk nan tengok ma tempang ke obek mama tak ber. Padahal tanya lewat Arab ma artinya apa? Man hanaje de bahasa Arab kalau ke tempat wa Arab. Nya ma apa be mama tak tumbo uwa ke. Padahal bahasa Arab ma apa? Nya hanaje de bahasa Arab. Ya empat. Ka bakwatnya tungku di Arab nyo cintanya bak urung yang kanjak warab di Arab tungku beda dengan lampu bak danyo lam hotel Arab tungku kok jai lampu mu ploh boh lampu apalagi retak-retak anu muda bebeno tungku nyo abang long nyo wateja wate bak penting jaga lam support dengu nyo kan lalan jamuk dengu debit harap punggung di biasa hana trole ya truk kudeh tungku kan ikut bawa Arab bunuh kahnya ki bancaranya ipegah lewat Arab nyon tu watedro ne hana tengot nyon tamang lamarat nego se tiga ne ngese tiga naijo kartu si on ub KTP nyambat lampu athena nah tanyo ane mudanya petia babang long mandum deh Arab nasi antom pernah tatu nasi nasi alam sagai nampak bob jaga ko aku ki bancara nyo ati ko pumatenyo lampu pe hantengon ko nyo tengah ka ko ruko segala macam nyo ki bancara aku gesek lah ngwa gesek mati ati mati lampu ka palau nyo tujuan mentengkan bu mati lampu ati be mati ki bancara nyo gesek dia kata ngwa udip pasti udip lampu ka bede nyo ki bancara nyo tingat ke borokan nak pernah le tungku imum ke pegah bak long caranya catayu pumati lampunyo batik na kebaga nyo cahaya batik putra bahasa Arab nur tingat ke kabere nur tingat kampung Nur Hayati Nur Baiti kabetoi nur artinya cahaya ya wa Arab iya wa pelayan Arab ma hanaga boleh kana depu betul meno ma apa nur wa Arab kai depu yo mati nyo cahaya kali ku mati nyo cara pumati cahayanya ki bancara tingat ke wate ke jak warab tungku imum na tegolom ngene jak warab i gampong tuku na pegak pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kabere kumbo Arab nur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nyan bahasa Arab temah gob tungku payah morno bahasa Arab tunggu bek leke tumbuk wa Arab. Nan dengar mak. Nan dengar. Matang ni dengar. Katib ohno. Ni muda katib ohno. Lom ya empat. Maka lung pegah hai mak yang mutua. Ke gure bersayang.
Pakon nyo ke gopurno bahasa Arab ka anak tanyo. Di kala singah tamai anak ke tanyo dungku. Kajut kajut bahasa Arab. Singah watai tamai anak kai tupu. Watai tablotah kajut. Watai tatamang lawesi kata tu'oh. Segala macam kata tu'oh. Karena pakon wap gure dungku yang na di balai bud. Maka bek kengkun ku gure. Maka tajuk ku gure dungku. Gebalah sertuh ribe. Kesau kejuk yang kenyan wap gure dungku. Luar biasa nak mataba. Maka hai mak yang mertua watai tajak bud lebih gad hai anu muda tajak radio. Jak bud ubale jak radio. Pakal le tajak radio le fala. Watai wobud lebih gad tawo radio le fala. Amban. Dengan berkat tabut hai mak getanyo selamat anak muda. Selamat yang pekiban tabe gepegah le tungku imum nyan watai ta sembahyang kadang-kala nasalah watai ta sembahyang nyan gepa ampun le Allah Taala pakan gepa ampun tanyo manteng gekira ta'lim muta'alim putra ta'lim muta'alim manteng gekira baru bela orang menuntut berarti baru belajar. Salah tak baca surat di dalam sembahyang syidatal ladina an'am ta'alaihim. Nyamban nyangga pemaah ada salah karena kira katanya baru belajar nyamban nyo adik-adik long nyertak beno nyo empar tak beno naga purno labi no putra purno labi no cipegah darah putra yang kali purno hanang purno ke nyo kuno teh bakdo ke si sambung yang na carong kubi muda ampak nyo dengar mak nuk teh ni be aduh dengan je kabi dia anak dro nampaknya kau cakap kaya the hai kaduk laju golom tayu kun kaya the ka cendenga anak ni mak be aduh yang kangkon ku gure ni ino tapi kau ino daerah go bidi cendenga empat daerahnya oleh pun taboh adik ide bo ka sambung lagi lo pegah bo ka Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sambung. Nước im hay lệ hại. Sợ dữ. Pak yang duknya lah ni long cikun. Inna a'tainakal kautsar. Hakun hai. Mandum. Inna a'tainakal kautsar. Inna syaniyaka huwal abtar. Habis kan? Yang ni kala, depan ni kan. Anak leung tungku bang kajut. Wateh hanajut ka anak leung anak go. Yang ni kala Nabi kagu purno ni berkan najut dia tanya. Najut ni. Hana haima nyo retak ubeno nyo bodrek edu meong. Ubat sakit ule. Ia bila 80 iro idon saboh ke mah ni. Payah ni gugu yo. Ani ku he tiga. Ani lain macam anak budak. Yang pertama anak budi. Anak bude. Yang pertama anak bude. Nah ini anak bude. Anak ni ma saboh tungku ah. Watai tak tembak nah. Watai saah anak kaipa na ya setat 5 anaknya. Hai nana setat. Ma bude na setat. Hana kai duk bak jaringan wifi duk je nah. Dikala anak nyan hana ijak bet. Hana mago peremon pi. Ayah pi hana go peremon. IMN wifi kata IMN wifi ni. Hai uronyo hai retak SMP uronyo. Epat kejadian daerah gop uronyo kana begal. Tahu arti begal? Awak meme parang cikok. Nepreh dodro ni tak orang tegak. Berokon kejadiannya nan depat. Pak Medan. Uronyo katrok waceh. Daerah sepot-sepot hidang kena. Imat parang. Mekilak-kilak parang. Asal yang ni udara. Imeh unda. Prai dekat barung. Kabeh tu. Yang preh drone ni kau tak kudu tu. Ini hing. Nya betul kau pegah. Nan dengar bak punyung uronyo katrok kan? Begal kan? Kana kan? Nya ben preh-preh. Berokon Medan di. Ni preh 200. Nyan. Ikun di telepon lebot. Hai. Nyan
ayah kakau tak uleh. Tengok dia kacau Honda ke dia. Onyo hana payah terompok le ba jalan nampai rumah kana. Nampak pondro ni perbaik kau tak hai yang ngerawit cet bah piniungan. Rap ipudu kapetu tak ilat ba meja ina. Ni anaya icok jo Honda TV bot gelang macam. Na sayangi hana le sayang pakan hana tabi ilmu agama. Tapi bila kita tanya nak tabi ilmu agama, yo gepluk le gurau ronyo tu gepluk atas jahian. Gepuyo sabi-sabi. Kah buya ke Allah, hanapu tamu grup-grup dalam dunianya. Nyo adalah tempat yang sempit. Ini adalah tempat yang gelap. Nyolong tempat malaikat. Nyo ke tempat malaikat yang semuput. Unenging nayo ni. Nyo pesan tanah pada nyo. Nadi ka dengar, cedinga ni mudah, cedinga siga putai pegah. Mana ni juga wah, aku ini tempat yang gelap. Nak sebut mana? Sebut mematai lampu dah tenang awak PLN. Blah mati lampu dah tenang alah Fatimah tapi awak PLN yang PLN palih awak PLN. Awak PLN boleh getik kata. Baik jong uah. Kata nak agop. Ha salah agop. Idonya bayangkan anak muda abang-abang lo lang kubu lang kubu tro deh lang kubu dia tengok. Watai gu pertimang muno tak ingat manteng. Watai saah berken lam kamar tu ko. Watai di saum di samping nadik mila. Tiga ga watai lebih dik mila kenal. Alah baku kuang bergeti dah ni. Lang geti dah julo lagi bet raja tiga geti ro ni. Hai ada bet raja syurga kenyau. Kacom laju pai dia com syurga le ko krep bergeti ya. Syurga bewang ni. Nyo curugai lagi be neraka. Hana mano ngam promo payah mano lah kau. Baik lagi kana juga kan. Bat hai mak. Nyo lu pegah lengkoh le bu. Lu pegah bacuk fadilah kurina. Hai mak, tanyo lako tanyo promo. Nyan syurga nya. Nyampat yang duknyo syurga ni. Pai syurga yu tapak laki lako nampak thoi patu-putih ya. Pak kecil. Oh ganteng Pak kecil. Si bagam. Si bagam Pak kecil hanya ke manu berangan. Si bandung. Wah kuih hore tinggal. Si bagam ni betul-betul kuih mum. Pak kecil dah sang nong phoi tu. Ampun. Nak galak ni patu pai dia kau pagi. Kau imam nak kemah. Ke kau bawa berapa je nak kau imam ni kau bawa berapa nak wong imam dia tak ni. Nak ada tapi ibu-ibu. Hai nyok lubi saya kana mak pun wah tak nama gun mak kan. Hai je lagi nyok lomba apa? Anak muda je lagi nyok. Tanya ngile je lagi nyok. Ataupun hukum tak pelah medang. Inna a'taina kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Engku ni awak ni. Sabar meno hai dong hai mak lu pegah. Ta pegah hukum ni pegah tungku nama ko beli cutan awak ni. Tinggal baik pegah kelong tungku. Tungku nak undang megelawak dah. Megemelabu dah. Go undang. Hai undang le ke tinggal kena. Buan kan? Ho ngetruk nao. Nak tu ho. Leh tepak tengah ni. Ka. Longcok ulikut becuk le kedai ulikut. Atu tatret lomba sot. Ji tak putar-putar dengan dakwah ni moho ji. Kita pun memang dakwah ji. Nyo hana memang hana ga dakwah. Untuk bang kali kita pun memang nyompat jok cak. Lagi urang baju hutang tungku, ke pumang-mumang le, umang go le, kata tengok aku baju. Watai jadi cok 4 juta. Ka, kembali. Hai, bunuh urang dengar dakwah tungku lagi taplei di atas ole bu, nampom. Nyan tacok ole bu taplei, nyan tungku nabulut ole bu, nabulut. Hana, nyan samping tungku geduk nyan, tu watai tanya, nyan pernah pegah tanya home. Nampak lagi tunduk beliau abang lu nya. Putra pegah hidungku hana olebu pegah. Olebu tinggal. Yang kaji Jawa.
Nyan yang pertama lagi taplei di atas olu bu itam pengabi taduk tabuk ge he ge pranyo le abi hanai temang tepu wate yang kampung kakak kabi ji tinggal ni hampa ho tinggal ni ka nyan lagi taplei di atas olu bunai no alhamdulillah yang kedua lagi taplei di atas apa kiban tungku lagi taplei di atas apa hai uronyo long praktek cok gapu sikret pe kena linyam plei turn padu menai turn itu mesti jeram ban kai pot langit kata kajut atuk long dakwah lagi nyo lu no dakwah bitun ormo patai kata yang lekau perang pegah dakwah ke pegah li abi saknyo abi cak murung yang pertama urang dengar dakwah lagi tak play di atuk lu buah nairon lekau kibat geduk samping gure hanai lok sapua yang kedua urang dengar dakwah lagi tak play di atuk gepah itu sang ormo yang kelih orang dengar dakwah lagi tak play di atas tanah ciku tanah nai buhana nah muto ni tun uronyo dakwah kalau pakai lu dakwah tengok mentang tinggal kau bagi yang baik nak laki patu bagi yang lebih gijuk tapak waktu ni yang kesoi patunya yang pelemah baro ni yang baik nak pegah yang pen BLT ke belakang kon sabar mana ipar kecil asal kesoi yang lagak betul yang bagi tanah orang pegah kedau ni hai kan ini mentang daerah gua pina tak pegah putar ke pukah perumah berkecil nyambe ke semua ubeje meliang nyambak urung meninggal tengok gitu nak kata pukah perumah berkecil benar benar ke semua jauh sampai pengampung sangai perumah berkecil pengampung gua tapi yang berkecil nak belang kan jauh belang Cina peresa boleh getik bagi cik anale. Cik bukan mudah cik peresa 4 tahun nah boleh getik lo. Perumah bagi cik anale boleh getik yang kabe. Pakon nan depo getik mata hai menu han u mata ai. Pam angah boleh getik. Tinggal di kereta boleh getik ya. Ngan peten ketungkat. Benar pegahnya apa ampung pengnya pengje ipag si soy batu dah babah tabi ai batu baru bang geblonya balik panen pade panen udungan ban bulai getik tungku hanale yang tinggal di kereta bauri nang jeno tungku long pegah badro ni nyam bebe kemang bulai getik nanti je kemang bulai getik tiap resahan pate serba uronyo bunuh mak nan mulut kan nah kan jamun hai mak cini tanyang ba umi yang dua jamun batai mupeh yang beber raya mai beber raya ban watai gepeh ni kalon ja mesti gak belanja terus nang gepua capli gepua lada gepua nyo segala macam tuku khori molet tinggal nyan tinggal gepleh ya nabi salam alaika hana je kenyan gecok bawang sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina nangah boleh getik hanale boleh getik kabeh wak upepe halat uronya kok mudah kaya mak mandum payah tekan sini jaro pagi kecil. Wow, ya belanja bak tempat putrai kembak patai. So bajai daster boleh getik tumbuh lagi terupung. Denginan tungku boh kenan tiga tagai. Putai jam lom. Putai jam lom. Ya kan? Lenyan jak bak tempat rabajai. Tinggal tiga tagai. Lenyan pudek tipi. Lenyan putra alam jak bak kosok. Hojak alam. Pokoknya mandum tip uronyo tungku boleh getik nyam bebe kemang. Serba kacanggi uronyo. Wow, tu promoh dro masing-masing tu. Cikgu naik kah tak boleh tunggu. Netijet. Baik ni popoh lako ni apa? Hai mak, baik ni popoh lako ni apa? Nyo lagi pak kecil ganteng baik ni popoh. Jadi nyok sepo lako ya.
bang ini ko imum mai pai ko pa ko ganteng ke doi pai oh dan ko imum nak kem tiga bang kan hai mak baik ni poh-poh lako ni bu ni dengar lu pegah pahala urinang dengar pegah pahala urinang habis pahalanya kaje tak awang ka dengar pahala urinang lakonyo kan ko apa agak ko do ni trong putih ka hai mak lako ni nyan kan tanya urinang benar sifut kana nan tepu kana halo nan tepu kana artinya memadai. Apa arti memadai? Puyai-puyai lako nyan paju. Abang dolah gupo engket karing. Nek Fatimah siap menerimanya. Kadang-kala lako tungku hawa udeng tepeh pakai boleh meng. Gupo plung becak, gupo plung Honda, hawa gupo boleh meng, guyu tagun ba perumoh. Karena engkau gemuluh hai pajuh le sampai-sampai karing hang babah. Hawa ge engkau karing tepeh. Ya, boh capli ge keung. Darah kapeh ja engkau karing nyo kaboh capli-capli biok bekeung hana mangap babah ku. Yang tadang yu bab jenela. Karing tapi. Pak rumah beladeh mano bangai. Nan depu mano bangai. Hai mano potong. Manok tinggi iya. Nah kalau manok tinggi manok potong watai tajak bak pakai. Iya awak mekat manoknya tarik roi samping manoknya. Hai pliwang. Nyo manok kampung masabah pasal kalau derut. Cilik manok kampungnya masabah kampung watai mulut bunuh nama kan. Kalit hai. Udah. Hai bukan manok. Balik. Tak temen aku. Yang mana potong mana jam. Ikalan dengi udah. Nyan watai tay kau aku. Itu je. Yang mana kampung? Kau berat tu kan. Jangan. Long pegah. Fahala haji. Long pegah bacut. Apabila hai mak yang mutuah lakodro ni kadiwa tanya benar sifut kanaah memadai puyai-puyai lako nyan terimang laju ka tanya lako wate berempat peng sertuh ribe jo ke perumoh 10 ribe nana tejut menau dikala tanya hana peng teh pak sabah uro wate talakai bak perumoh je mikir nyo nak ijo kan tepat baik ke perumoh lain aja. Perumah dah je, 10 ribu mentang gaji nak payah lelutat. Si malam 10, si malam 10, si malam 10, pak si malam talo chip tunggu. Pak tengoknya mentang main chip. Putra jino kanan lain pak kecil. Kanan lain you putanan muda. Hambo. Putanan le. Hai na oronyo kananan baru kencip oronyo putranan iya. Copo. Hai ani kena kajak le katang balung ti an. Anu muda kena kajak katang putranan le ti abe malai ku. Oh cepo. Nag kemne inan. Tah apa yan? Apa yan? Kama kembali kepada dasar. Nyan hai mak wate saah lako drone lako ke macam-macam but kaya kan. Now ronyo lagi pak kecil populung praposan tak kampung kaya kan. Head gak pegatnyo. Nyan perumuh drone perumuh pak kecil wate saah nuwo kedih urumo. Tanda tanya je kampung. Nyan necoi saboh glah bagaikan drone kalage ne semayang sunat seriberaka. Ya Allah, hana rugo ku jak dakwah malamnya. Padahal buno balik ku sediakan ke pagi ke la kodro ku saboh belah buno. Rupanya lagi tak semayang sunat seriberaka. Nah buno. Nah sekolah ni jak dakwah. Ladang buno. Berakon pagi mantang adu-adu lon. Watai muda
Dek, boi taboglah gat bang. Cerah coi taboglah mato nyempat bang je. Alhamdulillah la kau nabut. Nyan wat JBI begot JBI ku penuh JBI baculai. Cara JBI walaupun hek nak nafalan. Hai kau nak buat apa-apa. Kau Israel nyopet tak bantu Israel bo. Israel tembak awak tanya kah? Nak teri Israel kah? Pak Israel ya. Ide Israel. Tunjuk je ide. Kau imam ide Israel. Nak rencana ajak Israel. Hana payah ajak. Benci mentang atas Israel. Kajut. Nyo senang atas Israel. Kah sama ti urang pusaboh dong Israel. Nai no. Kau uji baju. Bismillah. Nyo cara JBI ku pegahkan ku kan buat pejehnya ne cara JBI yang betul. Ne abu-abu atas JBI mandron abu tungku kon ti. Lu hana malim lu. Nah putar si idon tungku angka ku lagi nyo kan kau dupu pegaju buah kah. Mau buah. Ngok ka dengar. Ka dengar. Nyo hana ka dengar hak pegah. Ku pegah. Dengar cara JBI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kata Alhamdulillah. Jadi kata Alhamdulillah. Itu cara yang benar. Cara yang salah nyojen JBI. Nah model pak ni kalau nak awak kerja-kerjaan dengan Aceh ni bubuk dia. Plok lagi iblis JMI. Baiklah, malahnya kalau dengar pasti begat je. Dah jauh dapat dia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kah. Nyan hai mak saboh gelah ni jo i kelako. Bagaikan lagi tanya tak semayang sunat seribu rakaat. Yang kedua, lehnya hai mak le nejo i kelakau kena tanyo hai mak tajak bak dapu pubuk bak dapu tayak tagun buah yan wate tapudep asap titik nyan wate tapudep asap urang awai urang jino kamangalah kana komforga awai tungku payah koh bak tring tungkuah payah pedu anak bate puruhung tring tungku iu punai asap pada punggung itibit nya urang awai itibit reuh nyan reuh nyan yang itibit bak muka getanyo tungku yang tua getun malaikat getun ngan palut malaikat rap maka singa reuh tanyo nyan gepegat tempat mat dalam neraka. Putra go pegat mak, go pegat tempat mat singa yang tamumat wate tanekja singa kutanyo beruh lam neraka Allah. Nyan ke nyan ngan reuh tata gunbu ke lako dan tata gunbu ke anak dan tata gunbu ke keluarga. Itanyang le urang tongko, masa tata gunbu ke cawak tu hanja. Masa ke cewek dia tongko hanja sit pakon makfir. Empat. Ban putra lu pegah tak nyo mak tata gunbu kelakau itibit reuh nyan singa ge pegat tempat mat nan tepu tempat mat ge pegat jembatan oleh Allah Taala untuk tatubit dalam neraka menuju dalam syurga pa syurga you dapat hati lakau pa nyamban wo untuk rumah takut dapat kah dia na syurga tulis nan maka kalih hai mak yang mertua kalih tata gunbu leh tata gunbu leh nyan tarah baje lako cara rah baje kalih gepebut le gure tah gure epat icong bale putra ge purno cara musuci baje nyo baje lagi lungnyo tungku yang mutuah cuma reuh menteng cuma tak indra menteng bek tak putapat ngan i ane aterah nyan ka menaji tak cepat taboi le nyan tarah le nyan tade laju tabat kon baje grup lam lehap
Makanya nyo hana tatuku le kita tanya urin nang cok blender nyan tungku petapa anu lako kenang petapat tungku yang mutuah blender nyan ade nyan ka baje lako yang semayang kata petapat yang ilmu anu kamu najis maka bud bab mustakmal dan bab bud matalah najis dan cara musuci bejut lako pegah bab perumah tanyo lako hana ta pegah bila perumah tanyo hana ijak semayang tanyo ge kenang adib ba Allah Taala perumah gampang-gampang tak nyan yang kenyan bak janggut yang ke pegah panjang janggut jadi tarik malaikat nyo bak janggut nyo ke tarik tengok yang panjang janggut lagi panjang janggut dak ke membok mengah ke tarik malaikat yang gede pakon nyo hai anaknya titipan daripada Allah. Ingat mak, bek nak ino bek nang ingin ngetulung. Kalau piada orangnya, ilolong pegah, nu patih, hanu patih, soal mu dua. Bek dosa tu. Nyan anaknya titipan daripada Allah. Sehingga getanya oleh Allah. Hai Pulan bin Pulan, nak apa turilong yang anak yang kalau ku singgah bak gata. Putra tanah tuut ana ya Allah. Bam kedekat ilop kedih tungku 7 lapis tanah gecung kelam le malaikat tungku gepoh-poh getanyo sampai pura kiamat tungku yang tua getanyang lom le Allah Taala hai lako hai manyet nyan promo kalau ku titip bagata na kayu tumayang hana sama-sama cok jadi lembut wate as-salatu khairum minan naum ikhlas lah promo ni jubang kedai guyunom mai pai melata nyan urang azan bu betul pegah tu cong lasah na urang jak nom ni kun as-salatu khairum minan naum ibalik le anak agam tidur itu lebih baik daripada solat nyan salah putar siang betul solat itu lebih baik daripada tidur bedah tungku yang mutua ikamo tungku urang bedah wate subuh nyan persih lagi urang besuk onda benga wate bedah ka bedah bunuh ka kena tu boleh tadi lah yang berkata ni kan tak bedah gerupang yang ketanya tengok titipan hai mak bila ketanya orangnya hana te ame anak tempat-tempat pendidikan preh tengok lagi begal le bunuh deku akan ikoh taku tanyo akan ipoh tanyo akan ikun putra-putra yang ketanya hanayum tanyo tengok nyo hana te puteri ilmu agama lum pegah sabah cerita kan matanya tungku kena sabah keluarga sebatang kara nanto sebatang kara hana kameng hanai tangen hana lumo tunggu gak sinta tat kebetulan diminyan tunggu naga mengandung anak lebulun dalam kandungan rupanya bak watenyan hai mak yang mutuah seorang suami berpulang ke rahmatullah ba Allah kepegak pengumuman le tunggu imum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun orangnya pak kecil beda-beda pegak pengumuman ibu PKK labah piasan ibu bides bisa boh piasan ipa kecil piasan ro kiko nyan PMBLT ne ibu bides wate ko pengumuman tungku nah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu yang nabalita nyo kajet nijak umlasa dikarenakan ada pocandu sekali lagi kepada ibu-ibu yang nabalita nyo kajet nilangkah kono melasa singah na pocandu. Nah ini lagi yang yang tengah hamil nak payah aja yang kena balita Kepada tengku imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam singa ketanya tak dia kampung Pulan jam le semayang insya sama-sama ikut yang lebih kajak dia nya imam. Kepada apa kecil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa bunga betua ni mai KTP dak cok peng BLT ngempeng bansa ke ba perumah pedang pegah peng BLT. Tetut baca-baca aku tu soi mandung. Perumah aku pegang bunuh kau yang aku pegang KTP pegang ke peduhunyan badan ni juga orang yang ada KTP yang perumah ke trom
Bak pe. Ka ke hai mak yang mutuah. Ka meninggal urang ka lagi biasa. Ka lagi biasa. Ka habis mandum uro pertama, uro kedua, uro yang kelih sampai truk uro yang ketujuh. Bak wate truk uro yang ketujuh hai mak yang mutuah. Tiba-tiba leminyan karena penghana mesin pi terpaksa dia tupah lam langgop aning nana lam kandungan. Gejak lam langgop mata uro cukup tarik. Getrel lam lang perut uberaya kagume lam perut tongku nagakel na lagi nazam Aceh gokong kole urun tuha yang awai bujut nyo lako-lako tiga-tiga tene nyanikeun bak promo promo nyantinikeun nya harus tempah ne belen pertama hana mutunte belen yang kele mu baru nyata belen yang keput lesat sotanya belen kelima letat pohawa belen yang keenam sakit lam tumbuh belen kontojo makanan goba belen ke-8 sakit lam tulung belen sekorong bayi keluar nanti kurung belun mak yang mutua beda-beda proses yo kakek di kala watenyan getupah lam langgop tirau rishi inang demi bak watenyan urang si agam kagua ba Allah gekon ba anak dalam kandungan ne walau ayah kagejak terlebih dilean mama siap membantu kata tengah luak coba pun aduh mata uro cukup tarenu ayah dilebih dile kagejak dile gepula padi hai mak yang mutuah leh gepula halo honya leh gepula padi leh nyan tungku merempak peng 20 ribu gejok gebla susu tungku nak ipajuh le anak putra yang mak pajuh anak akan ipajuh yang god maka hai mak boh ugo yang red la lampu bek ni cok-cok nan dengar nan dengar nan dengar ino nan dengar baru pam roboh ugo kaplung ni tagun kuah lemak ipajuh lianu nyan yang ipajuh nyan tungkuah kan jut gathau putra jut ke darah bak wate jut ke darah jut ke daging bak wate nyan itumbuh atas harim la wate sah tingah anak kita nyo napu ke pep labi tahu gau ke dekat pakat wapajuh atas harim maka nyona anak dalam kandungan tungku nyempatnya tengah mumai lako bek puo atas harim bek puo pencip nak dengar pakai bek puo pencip nak dengar tiga tu bek puo pencip nak dengar nyamban puo atas geget ya supaya anak yang kandungan luar biasa pakat nekalan namanya ayah Nabi Muhammad Sonan nama ayahnya Abdullah nama ibunya Aminah nama anaknya Nabi Muhammad karena akhlak luar biasa maka ibunya luar biasa anaknya super biasa Kayau maka Allah akan diiradahkan bila orang tuanya baik ibunya baik maka akan dikaruniakan anak super baik nyamban nyo ayah imonda temampa bateng belang getungi teragedang tanpa peluk basap anak luar biasa tanpa tanyalah kau jauh belang tengah cahnya sud teruk kena tanpa dua ke peluk basap anak ke gure pap menan ya menan menan mi kalau anak nya nak payah kaya dah 4 anak mentau lagi nya mutunya lagi anak lagi nya mai
Lagi nya anak agam, lagi nya niah yang fotokopi sebabnya. Ataya produk ya hai. Fotokopi apa ya? Tanya start dengan. Menan anak menan ya. Anak dalam kandungan kanal hebulun. Tiba-tiba merempak peng 20 ribu ke pajuh. Hasil dia tupah lamblang. Tiba-tiba bak watenyan gua ke deh urumah. Di tengah perjalanan hai mak sakit anu manyaknya. Lahir luar, rap itu bit. Kana si kurung bulu nu pegah kalahi. Tingkat cerita ju, takoh ju pegah kalahi ju be. Kalahi. Ban kalahi hai mak yang mutuah. Tiba-tiba berekan but urinang nyan giak tupah lamblang. Tapi bak watenyan getitip bak urung samping rumah. Wahai wamulah, long titip sinyak long siat. Long yak menggadai rata-rata kedai gop. Gobedah lah tira urisi inang nyan bunuh. Dia mengadai rata-rata kedai gom. Assalamualaikum. Nabi sedekah bacut. Poh 8 gejak, poh 2 uro gua. Merempak peng 20 ribu. Ngan goblo susu ke anu. Bak watenyan hai mak yang mutuah. Goblo susu saboh. Gecok anu bak wamulah. Tiba-tiba di tengah perjalanan. Mu blek-blek anu mata hai mak penyakit suum. Gecok anu gemat menau. Dikala bak watenyan gekun ya Allah. Pakan kana bisakit kana long ya Allah. Anu longnyo ya Allah pakan kana bisakit ya Allah. Ya Allah. Long ronyo hana pueng ya Allah. Lo mengade bak kedai gop uno ya Allah. Menepak peng 20 ribu ngan blo susu tagai SGM. Tapi nu mai rumah sakit anak peng ki bancara terpaksa gemai bak rumah sakit. Wate truk kedih bak rumah sakit hai mak yang tua. Gohoi pak doktor nekalan anu long siat kata sakit ikut le doktor baik umah nyoh penyakit anu roh darah manyang. Nan depu darah manyang. Hai penyakit black step. Mu black anu mata ban kamu black anu mata plak buta tu ya Allah. Anu long ka buta ya Allah. Ya Allah yang sirau rinci. Gecok anak nyan tungku geum bagah-bagah. Gopuo kedih urumah. Dikala wate truk urumah, kunci pintu rumah, gecok sikin tikrek, geduk di samping. Ya Allah. Ya Allah, anak long ya Allah, kan nabi buta ya Allah. Dawaitan ya Allah. Nabi ya Allah, nabi idin mata longnyo ya Allah, yang tublitnyo ya Allah. Long nu tulok bak mata anak long ya Allah. Bek sampai tinggal anak long malai dengan kerabat-kerabat wadah rayu tinggal. Bek sampai jih buta ya Allah. Nyampan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Gecungkai mata hai mak yang mutua. Rap gecungkai mata ni pasang mata goknyan. Bak wadahnya hai mak yang mutua. Goknyan dalam keadaan ka buta anu ka tublut. Rayu anu manyaknyan ka istilah bahasa ketanyo. Ka tajuk pula STD. Ibu dah dengan manyaknyan. Ikun bak mak nyan bila kita tanya hana ta puteri ilmu agama tengah baik sampai itempang keing baik dekem tengah segolom terjadi tungku ya jo udayah ya jo ubale puteri ilmu agama dengar kisah-kisah cerita ini kah bak watanyan itu idah ibu dah dang anu manyak nyan karaya mak long uronyo mak nak jo sikula mak anu baik ta pegah nyan anu long hana peng nu ayah terlebih dilek ka gua anak peng 20 ribu anak oronyan yang kuat mengadai rata kedai gop anak kabeh kublo tutu anak hana peng pokok ji mak long nak juk sekolah kujak kedro ku mak hai anak bet tajak kedro te anak ipike singa gata hana mak ipike gata singa hana mak hana long kujak kedro diplung anu manyaknya tu kudeh bak rumah kula truk kedih baru mau kula terpaksalah seorang ibu bak watenyan gecok tungkat tungku ge sese bak bineh pagi gop karena kabuta supaya anak baik sampai kejadian yang kengkon sira orang tua nyampan kejaga anak gejak tungku sampai truk baru mau kula takalan orang yang kaya-kaya jangan motor Pajero takalan yang kaya-kaya jangan motor Fortune ngan motor Escudo ngan motor Avanza ngan Honda Pro sampai truk Honda John na yang jangan tapa na yang medungkat truk konan anu maknya yang kadiplung kadidang tungku babah rod konan duduk iten anu urung kaya tungku kaitan anu urung kaya ngan motor tungku yang mewah
tah cukup lagak-lagak tiba-tiba bak watenyan truk kenan hai ya nyan tho nyan maklun pijut teman mak pijut mah hai makkah kumayang meno ikatnya mata mayai perumah kamu sangat tertentu karena mati gadi bag geli urina lako habah ke tantang so saya kaku di kala masanyan tunggu yang metuah ne karaya kena kaku terpaksa mulai uronyo hai mak bekle nak kontrol lu bekle ni jak kena baru mai kula nan tengok kaku ne yang metuah kahang kabijak le kajak laju jaju hanam daleh nyan tapi lam ati urun syik cukup god kaku ibadah hanya manyaknyan icok baje ipasok lantah langsung iberangkat singkat cerita sampai anu manyaknyan katamat SMA sampai anu manyaknyan kadi kerja sampai anu manyaknyan kajut ke bupati nama bapak bupati bapak Alkamah bapak bupati bapak Alkamah kajut bupati singkat cerita hai mak yang mutuah long pegah tiba-tiba bak watenyan bapak Alkamah na undangan maulid yang 4 lagi bunuh rapat maulid bak tempat berjihja awai ataupun bak rumah sekolah SMA jihja awai tiba-tiba truk surat kena kampung bak rumah maknya Alkamah truk surat gecok geraba-raba suratnya gejak kenan bak rumah walimah sini baca siat putra isi suratnya gebaca tek le walimah assalamualaikum dari kepala sekolah SMA nyo suratnyo kepada Bapak Alkamah yang na di kampung oh nyomi ke anak dro ni Alkamah putra surat na rapat maulid oh na rapat maulid na undangan anak lon nyo betul kapu tiro urun si ai mak anak iwo Jakarta tanyo mak anak tanyo ini iwo Jakarta nyan manok kantasi kanak kan walau hana iwo sang iwo sang dente lam ati sang sanyo akan diwo anak long kono rumah segala itamang baramo sikula kaku terpaksa bak watenya mah gecok mano le gecok mano giyukoh taku karena sidra urang syik getoh selera anak contoh tayang hai mak mesti anak dro ni oronyo ijai kula mantang SD selera anak dro ni bengah kan kai tu mesti anak long hawa bah manok mata sapi kan ceruh kau maka tanyo hawa yang ke gemuluh terpaksa kata tu selera anu tapi selera anu hanya tu selera mak ban puo mengelak ke karah puo nyo mak nai go ban tapi mak getu selera ni kalau kaku bak watenya tungku getagu nang si segala macam tang untuk diwo anu kaku bak watenya tingat ke baik diwo baik dijak kena bah long jak mentang bak rumah anak long idih di kota kaji ke bapak bupati kaku bak watenyan haima geboh ngarantang karena kesukaan anak tengku kagu tu leurin syiknyan gecam peribe berapa iraba mendung tapi hana awak bete bere ya kan kau hana ino nyo dah gop yang nana matang yang hana be kan kayak apa lu yang awak bete tu bupati lah nyaka hebat lah dari bapak kecil nawak penjaga lah kan kemenan kan na penjaga je kan nyamban itanya mi mau ke mana longjak bak rumah anak lun so anak kata Alkamah oh bapak Alkamah saknya baru gua ni tamang laju bak watenya na anak retak benau hai mak yang metuah ubu-ubut nyan kan umur 7 tahun dengan motor je keroinan kan dengan motor dudukan gejak gesete bak bineh pagi watai gemat pagi tok truhan pagi cukup mangan lemete panjang lemete panjang pagi rumah papa Alkamah yan kakuh truk penan itanya lewat jaga sapam yan umi mau ke mana nyo longjak ba anak long siat so anak drone bapak Alkamah oh bapak Alkamah banggo di kantor mantan taknyo kakuh ni tamang ju haimi na pulung pegah bak drone putra drone mi kana cucu long kana cucu alhamdulillah ya Allah kaku bak watenyan getamang tekena anak banyak tengku tengah main motor tak benan ikalan urung tuha ka buta ke pakai tongkat iplung dalam mama orang gila gitu bi mana orang gila gitu bi ya hai bang bi yang kalau aku pegang dalam drone i gampong ronyo ne semalelung truk ukota ronyo ne semalelung Alkamah long ronyo Alkamah kujak kena Alkamah kon kuala kebreng sabosa Alkamah kon kuala kepeng bakah Alkamah
Kade puluhan tahun kaku bahlong tidro Alkamah. Yang berakan rumah, yang berakan watai itu jentiri Alkamah. Ayah tilbeh tilai kagu ba Allah. Long kuno kalan wajah ka Alkamah. Kiban keadaan kau ronyo Alkamah. Hai, budak pakai Alkamah. Bek menan akhlak ke Alkamah. Ayah kahana lagi nyan berakan Alkamah. Bek bro akai ka Alkamah. Bahana. Draw ni igampong kana semalelong. Draw kuno kota kana semalelong. Bejah ya Allah. Itulah halma. Engkau fi mano tadi tak kunjungi anu tide. Itulah tu rantang tanyo keadaan buta nau mana. Ne. Nak jauh balik sampai kejadian lagi ya. Nyokan wa taala puna aku nak pegah. Ada yang kena terjadi mak bet sampai idang bak perada ila kepeng tiba. Tayu belah makanan orangnya, tayu belah capli betinyo bak mata di kurung belun mak yang tang gandong hetat. Kan mangan babu gandong cium gandong bagam, anu batai dua anu, hai gemai. Hetat. Maka jok udayahnya, hargailah epat gurai tanyo mak yang mutua, long kalon. Dari dayah Al-Munawarah gua kunau kampung. Gu pedang rumah nyempat gu pluk jahe banu tu. Bek ni hina-hina beliau ya. Bek ni hina-hina beliau nyan mak yang mutua. Kakak kahana nak jo anu tu kena. Bek na hina. Walau kan jo anu tu pada kena. Bek ni hina tu. Yang paling lom anu kaki jo ino hina lom. Ogla. Iko nyan mutingu dekat hana. Gusumubut kanu tayo. Aleh dah dekat lianu. Nyoro badannya, aleh kaku tang tepak je kudai. Ia bi muton gusumubut. Itanyo siuro anu lam pratah ro digede. Pratah-patah bak gerundung habis patah mandu. Wap tanyo kapres ber, cok bak gerundung habis mandu dalam rumah bak gerundung. Ia bi cek empatnya, watai tak jah siga, watai tajuk mana. Nah tom pernah ni kalau orang gerundung itu balik. Nah. Ana makanya hai mak lang tua long mohon badro ne long mohon badro nu ronyo bele ne kun ku gurenan dengar ni jawab na alhamdulillah tapi kampungnya hana alhamdulillah kembali untuk yang mama perkata urung tuha yang tua be bah mana ni kedi sabab mono urui ni urung tua be nak sifat-sifat urung tuha yang berkah yang nana urung tuha tu koi rumah berkah mudah rezeki ni. Na anak mit di rumah mudah rezeki. Na ane di rumah yang tua-tua na rezeki. Na so ya juk kuah pli tabe. Hana payah tak tegung kuah pli tabe. Watai hana orang tua hanya. Hana so ya juk le. Watai na anak bayi di rumah tu kuah. Di tabe orang yang tahu. Watai karai bayi nya hana so ya le. Kecuali bayi yang nak kumih segatu. Watai tak hakikah. Sabat na pertanyaan tunggu watai karai je tak hakikah lom. Jut hakikah tapi bek le peh layan berjanji. Betul be pa kecil pa kena hakikah pun kuy mum pa je. Ngan hana payah le pe lamayun yang kuy mum. Hana pale tala'al ba hana payah le. Ku tala'al lau benan karaya nyan. Yang payah hakikah umur 7 urau. Maka hambeh-behnya dari cerita poleh payah tahu. Payah tak koh-kohnya. Maka ceritanya tak kokoh juga napu. Sebab ji nyola dah pegah poh put bengah nyo habis dah pegah dakwah. Dakwah kamu dalam bengah aku dakwah. Asai dengar. Kan? Ka gua mak yang mutuah yang gitunya anak ka ingat kiban yang mak rasa sakit menan kata rasa sakit dengan ber. Gua trak gua kedi. Truk wate gua hai mak yang mutuah. Gucok siun kertas gu tulis Kandra gue tulis sosit gejuk bak walimah gue tulis siatnya gue tulis putar dah tulis assalamualaikum Alkamah adindaku yang tersayang Alkamah nyoma wateja urumuh gata Alkamah kon wak lake bersabosa Alkamah kon wak lake peng bak gata Alkamah sertuh ribe Alkamah kalau harap sapu bak gata Alkamah tapi Alkamah betak ingat mak rindu ke gata puluhan tahun ke kebah mak Alkamah ingat Alkamah mata mak Alkamah jamun Alkamah gata Alkamah
buat wate ubud alkamah. Nah berkan mak yak tupah rata kedai gop, yak menggadai rata kedai gop alkamah. Terpaksa gata long kubah bak sidra urung tuha lam kampung alkamah yang nan walimah. Tiba-tiba bak watenyan alkamah gata kenang penyakit step mublek-blek anik mata sampai gata buta alkamah. Bak watenyan alkamah longcok sikret buso alkamah sampai lungkun ba Allah alkamah ya Allah anik long kabuda ya Allah nepu izin batalong ya Allah uronyo long nak culok bak mata anak long ya Allah bek sampai anak long singa wak bate raya buta male dengan kerabat-kerabat ya Allah. Terpaksa bak watenyan alkamah long sud mata long paso bak mata gata alkamah benar tatu pulih gata nyan matakah uronyo alkamah mata mak segala tu matakah hayal alkamah yang tubluk jino mata mak teken tetem urung tuha hana teken jamun gecap ngai mata tagai gelipat gecok suratnyan gujuk lenyang gepuo suratnyan geculok ujuk tempat urung tuha ke ujuk tempat geculok nyan alam belangang geculok kan ha urung tuha geculok hana pu parita ta urung tuha dengku tat urung tuha dengku wate gak belanja dengku lapis kertas naik tapi kelom gubuh plastik putih peng dengku 50,000 gu balut lapis pungo dalam kepeng lenyan lu terbalik lapis nak pakai ija lom. Ija pilih lapis, teruk baik dalam ija warna merah jambu yang gejuk labu jambu. Hang ke bawah. Nyan lebih peng mak 10,000 aku nak bela bawah keling. Di kertas gejuk puah lom. Hai mak ko jai kertas ko. Nang kenyan puah lom. Ko jai. Hai nak ija lom, hai mak lom ija putih lom. Ija merah lom, teruk ini merah jambu. Hai mak pakai ija jambu nyo tak gejuk iyah ke jambu. Kacau 40,000 nya gukulom ya empat nya biasa urung tuha jamun nah kakeh di kala masanya tungku gecok suratnya gepaso uyuk bantai tiba-tiba truk bak saboh uro truk bak saboh malam minyan kenang penyakit bang kenang penyakit suum hai mak yang metuah mublek-blek anak mata lehnyan terpaksa legetung sembahyang gecok geih kera gelik pajuh bu biok lenyan leh semayang geduk bat tempat biasa bang kalehnya gepeduk jara tingat la ilaha illallah habis ban kabehnya tiba-tiba di walimah samping berokon wate subuh rumah nyan sabe-sabe tehah jenila pakan uronyo hana tehah jenila le geplung uri walimah kenan pram ya Allah bang bukau dalam ya Allah menampak mata udek puhana getegon ya Allah kamu linggai geplung bagah-bagah ke dia pada mau pagi ci urinang kadu kan jino kadu tungku imam bak masa Abdul Muttalib wate gejak bak Kaabah Baitullah wate bunda Aminah kalahe bayi Nabi Muhammad dia mai laporan li Eman hang patih li Abdul Muttalib pakan kana urinang kadu contoh musuh lak dro ni mak oranyo Trump lakok dengan hidup bak kedai kopi ni jah sihat abang ni wo le sihat ra wo lakok cok bakawo bagah wo tok diwo kena putra timah lemon karu gop ya mbak dapat ya kakek hai mak yang mutuah goplung bapa kecil lepa kecil langsung bagah-bagah go kedai hucung melasa go pegak pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kagua ba Allah salah siro saudara gedanyo tutnyo ben pulan kagua ba Allah ka odayo mandum kampungnya sama-sama tajak fardu kifayah kaku bedah tungku jak sama-sama kaluh luhnya luh semano urinang luh semano yang prik gapan yang pegak proyek bagapan pi pegak proyek laju nah ini yang berdoa Abu Bagah na urum linggai tengku imum na proyek karap melungkoh ke hidup pohdo ko menanyo ikuti nah yang berdoa ini guru Bagah ya Allah ni ubi Abu Bagah melinggai urang na jawab nah be nama berdoa yang nyal mati do ni berdoa yang gagot ya umpan hai mak nyolong pegah bacut wate prik kapan tanyo yang ibu-ibu yang semano menyet dengar semano menyet baik bengeh bagi benar aturan bagi kiban
Yang semano manyet yang lu dalam punggung bila bacut yang putih. Ni jiblut manyet payah peluang. Ke kok ya kau tanya. Bantalu dalam punggung manyet dengku kau mangat datat. Wate talu lu dengku kena. Tagek-gek ke manyet kalau ju ku mata tu. Mujino mentang tak kiki dengku tak gigi mentang pegang bangai ke kau. Majina ite tapi di pegah balik. Menjadi berapa gigi nak dengar ha kau butuh tapi orang hamba nak kan nyan yang lu lam punggung lagi tungku imum yang bela gaji bacut mu tertuh ribe nyan leuh nyan awak cancang boh kerut 20 ribe kajut nyan awak pri ija kapan 15 ribe kajut weh dah pri ija jabruk kok jadi pri hamba kan nyan urang pusuci bela peng nyo hanjut sama tungku imum tungku imum ko hek be ni mu pakai hai masalah peng proyek ke pegah tak nak baik pegah proyek bak meninggal je meninggal tu ada tahu sebenarnya ni ha nan dengar kacok ju baik pakai masalahnya gop mati tanya begot tanya mati gop tengok mati tanya ya nyom gop mati orang tahu pakai tanya si tinggal pakai gop ya bijak bak urang meninggal baik aja so yang jak bak urang meninggal lunyan na tadi dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun prak meninggal urang duh tadi dengar tajak lenyan tapreh ke semano lenyan tak sembahyang leh tak sembahyang tak intat ujrat leh tak intat ujrat tak bedah tak doa sama-sama lenyan tahu dan gebi pahala oleh Allah sabah gunung Uhud pahala nalu hai tunggu long hana ku jak bajrat tak dengar orang pegang pengumuman lenyan tak sembahyang lenyan hana tak intat bajrat gebi pahala oleh Allah di bawah gunung itu pahala sabah gunung Uhud nalu ya kok jai pahala maka akan jak mentang orangnya sembahyang manyet kau pegang sandiwara orangnya yang sembahyang yang pegang engkau imum Allahu akbar foto nah yang main TikTok kau imum dengan sembahyang di pauhai di donat ya hana demu ya hati ni kau imum Allahu akbar hai mak melongkoh bacut sembahyang jenazah na sama dengan sembahyang perleh hana 100 talu 1 sembahyang perleh dengan sembahyang salat jenazah ada ruku ada sujud hana yang teh yang hana sujud yang teh yang na sujud jawab bahawa sembahyang salat jenazah hanasu sembahyang wajib ada ruku ada su 100 untuk kelompok B tepuk tangan pertanyaan kedua orang ko imum cedah cermat tabak nyo kabeh nyo dakwahnya nyo kata diwara terakhir nepah pa 12 apa sandiwara arti tanjuk ceritanya nyo kabeh dakwah yang nali yo ka nyata pertanyaan nyo dengar pertanyaan yang kedua takbir yang berapa takbir salat jenazah dan berapa rakaat sembahyang perleh 4 takbir sembahyang jenazah ya 100 untuk kelompok C kelompok D takbir yang pertama apa kita baca? Jawab. Lempar. Fatihah. Tepuk tangan untuk kelompok A 200. Fatihah luar biasa. Takbir yang kedua apa kita baca? Selawat. Selawat terbagi kepada 2. Yang telawut yang betul. Sallallahu wasallam. Konyonan. Nyo ko pegah. Kabeh dan sembahyang. Allahu akbar. Sallallahu wasallam ala nabi katru ajaran baru. Salah. Putra Sid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lanjut.
Lanjut. Posisi sembahyangnya lanjut nah. Oh baca. Tak apa-apa. Jut mak kan? Jut tapi malai takun kau kan? Pagi tiga ni tahu 3 kena. Pagah. Magah pagi ilongnya pagi kena. Selawut pagah. Ilongnya kodron orangnya jut ni selawut. Nyan singo pilih ilong. Jut pagi kan jut kan? Ya jut alhamdulillah. Ka. Allahumma salli ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kau mengat him bak jong katanya. Watai tayu kun, kahana je watai kun him. Bangka. Itu takbir yang kedua. Takbir yang ketiga apa kita baca? Doa mah. Itu doa. Allahumma ghafir lahu urang agam. Allahumma ghafir laha urang inang. Allahumma ghafir lahuma urang agam ngan urang inang. Allahumma ghafir lahe bencong. Warham he kon. Nyo bencong kalian putra yang asal mesuji agam tetap agam ya kan mesti melinggai bencong ngampung ro ni bani buka jutra buka putra agam go pura pu bencong ro nyani watene semayang ke agam hai tungku mesti berubah halak kelamin nyepres diat ban kalihnya kaju ke agam kakak agama ju mesti berubah ngeja krong ngeja putih kakak berubah yang dalil kita tak tuk berubah kita nam dalil. Pokoknya cok atas dasar. Ka kembali kepada dasar. Cerita. Ka nyo haima takbir yang ketiga. Putra takbir. Buno yang terbaca yang kepul putra. Allahumma la tahrimna ajrahu urang agam. Allahumma tahrimna ajraha urenang. Allahumma la tahrimna ajrahum mandum. Ka habis Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, Nabi Allah kepada manyatnya sebuah kebun daripada kebun syurga. Ya Allah, bet Nabi sebuah lubang daripada lubang neraka. Kaku hitung kuimum, kaluh gepegak pengumuman, katruk fardu kifayah, leh gepetebit ulua, leh sembahyang, bak watenyan gekel lepak kecil. Wahai gampung-gampung, nyo hotame manyatnya. Sebahagian jawab nyo tak tanam bak jerat umum. Sebahagian yang jawab tak tanam ilikut rumah. Pakan yang jawab ilikut rumah. Dikala anak iwo ideh di Jakarta, dikepat di depan kubu mai. Maka letak kekele bak cik. Cik tunjuk jaro yang tak tanam bak kuburan umum. Hana le urung tanya. Cik tunjuk jaro yang tak tanam bak bak ilikut rumah letat urung tunjuk jaro ilikut rumah pakon kana watai iwo anu ideh Jakarta di depan kubu mak ka singkat cerita gecok keputusan lepas si kali gepegah langsung tanam inan tiba-tiba walah anu dari Jakarta dia tungku yang motuah kana narapat mulut leh tamang kenan kedan bak rumah sekolah pajuh bu nam rempok ngan ipegah hai mak kah kon hokah kajak kata kau mak kata kam linggai ikem dengan mak kam linggai hai puka kem mak kam linggai bit palih kah bit pungo kah mak aku cerita kam linggai tak kem hai puan senang tu hana so temale jili kaku bawa tanya ikele permo bang kita pulang ke rumah aja bentar yuk nanti kan ada surat-surat yang kepentingan ada surat rumah nanti urinang sinyan surat rumah tinggal tapi urinang ini hana kan hana urinang ide darolun kalon. Ya, tidak rumah. Kakak lako tengko pudip motor fojeru. Peik ani lenyan wah kedih gampung tengko. Bak watenyan itamang perumo truk kuah pintu. Anu kunci bapa kecil. Hana apa kecil? Irok kereta 2 mm kereta jamu mak ramai kula. Itram pintu 1 2 3 bersapat pintu lam bintih gede. Pam patah. Itamang perumo tengko na foto wayah foto le kaliput dedang degai Pak Soeharto. Icok fotonya isampuh. Lei sampuh le perumo ipaso lantah itanya le lako kepu ne foto ayah ni turine tengah le anak tu ibu dah lako icok foto mak nyo get lagi ibu je dah mano hana je bab dah foto lagi ibu je ibu Kartini dah na icok foto mak gila-gila nyo ke yang semalelung tepat ikut le perumo hai abang
pakan ni gila potoma sedangkan nyompat kana poto ayah ni dituri le anak di singa nyone i dak medeh nama waktu ni turi pakan ni ho sitame nyokuk yang temale lung tepat ho sitame ibu dah tu igila itik luar itamang lang kama tu baje das terma itut mandung vai tot gela macam lamari itu saw iu wah mandung mari trom luar tu nyamban anu cukup berapa li kaku di batanya tu bai ilop nya retak tu kana surat tikre inan iu bantai ikun bak promo nyodi yang gata lake buno surat rumah yo kaya ikim promo yang promo ya ka bai male promo road iu panyakan surat tanah rumah putra sit bai cok suratnya idu abang kan surat rumah bang surat bang putrana duk kuno juga baik duk duai putra assalamualaikum alkamah anakku yang tersayang long berikan alkamah long jak rumah kata alkamah kon kuat lagi bertemu tapi alkamah siku kodem ke kebalik berikan sama-sama alkamah tabah rumah yang rumah diri tak alkamah tapi huronyo alkamah kon kuat lagi peng bagata alkamah betaingat alkamah bawa tejamun alkamah kah mantang ubud alkamah long orangnya alkamah ku jak tumpah lam langgop alkamah demi ku belah susu kekal alkamah supaya kata raya tengah alkamah bawa tenyan kata alkamah mahai lejak tumpah lam langgop bawa dengan alkamah mak yang mengadai rata kedai na yang handi bi alkamah merempak peng 20 ribu alkamah untuk long belah tutu kata alkamah supaya kata tengah alkamah kajak kula alkamah tapi ronyo alkamah lagi nyokah pegat kemah lagi nyok pegat kemah anak fu alkamah tapi berkaingan alkamah bawa dengan alkamah kah kenang penyakit sedap alkamah anak kli alkamah kau ronyan alkamah kenang penyakit alkamah tiba-tiba alkamah longcok dro ka alkamah ku pertama kedekutan tiba-tiba longcok tikrek buso alkamah terlalu berkata kepada Allah alkamah ya Allah pagan ya Allah awai tanepi kana long buddha ya Allah nepi idin mata longnyo ya Allah long taruk bak mata anak lon bek sampai anak long singah maleng ngan kerabat ruap ujung mata alkamah matakah alkamah matakah alkamah yang teblut yang kajutkah uronyo kepada bapak bupati alkamah matama plak rek turat bak promo tahu menduai bang urina kau menang ikailah kau mak tayang gedanyu padahal mata drone pakai nyan mata pat kubu mak tinggal ni pat yang lagi bak pula aje pat lekut panjang iplung bagah-bagah alkamah jium kubu mak nepa maalok nayum lo hana maka yang menteng nama uronyo wo lake maah bak ma kakeh bak watenyan ilake maah pengta de gonyo pakon nyawa konta kadang terebo de bukan yang ibu gonyo hanali ayo kontak ro kakek saya kontak kita yang ibu. Tak kawannya. Coba dikit terakhir kai kontak. Kakek dengar lom, hok teruk tayo. Kakek bak watenyan tungku yang mertua
mata mak Ibnu Alkamah langsung kenan bak kubu wate trok bak kubu yum mak nepum mak ubena do salong mak nepum nayum lom hanayum le maka bak wate nyan bak ila kelemah itibid idum tungku karup lam babah kono Alkamah itibid imata tungku kabui hamna do kalau gini ni pelet al bapa Alkamah berakan kenang ipatu lagi pagi bajau dalam musabeng orangnya kalau lagi hantu belabu kai ma ni mualu kalau gini bayi mualu panen alom tingat pesan mak bawa tenyan tungku pinsan Alkamah ban kapisan ibadah perumoh tungku icoi dijep bang pun punya kapisan kasadar lom bapa Alkamah ban kasadar bawa tenya ila kemah ban la kemah kalau jan tingat pesan mak bak wate geja urumo orang jan ingat Alkamah sebagaimana uronyo gata tapa sakit atema menan begata tingah gata rasa Alkamah bah yang kehinan bawa tenyan mukrek Alkamah mu blek anak mata buta ban ka buta ka singkat cerita lenyan melinggai Alkamah dengan hana riza daripada orang tua mati Alkamah mati suul khatimah kiban yang mak rasa buta Alkamah bunuh kiban uronyo hai mak don pesakit hati mak pesakit hati mak hana nelake ingat uronyo drone kiban mak yang tengah geklik uronyo hana nuwo nak sawu mak nyan ingat drone sampai uronyo drone han akan senang dan tergolong yang mak rasa sakit nyan ya lakem yang demantang nama ingat terakhir apabila lagi tanyo wate tawaba Allah terkunci lidah ada 3 perkara penyebab yang pertama terkunci lidah makna terkunci lidah hanjit takun kalimah la ilaha illallah wate mati yang pertama getanyo urang kampung mau bro akai ngan tungku imum getanya orang kampung mau bro akai ngan pak geci nyohana lelaki mah pak geci mantang bengeh ke tungku imum mantang bengeh ke pak geci mantang bengeh ke rakyat mantang bengeh ke pak geci pak gara-gara peng BLT ingat pak geci ingat tungku imum ingat mah watai mati anu muda mati watai ke pucap di tungku imum la ilaha illallah hanjut nekut pakot mantang bro akai kata bo. Yang kedua, bila singuh don watai mati hana jud sebut kalimah la ilaha illallah ada pi abu payah basi gejak dia pernonyan ada pu abu kuda gejak kena dia pernonyan ada pi ayah dari cetrung gejak kenan ada pi tungku mahmudi gejak kenan dia pi nyan hanjut ni baca penyebabnya kenapa tanyo mantang durhaka kepada kedua orang tu bila nelakai maah nyan han terkunci lidah tapi nyo mantang bro akai han nelakai maah pre ben tengah-tengah ben gro-gro puranyo nyan watai mati han tanya kadang ati watai wo ka han demekun la ilah gejak mak pakon tanya pemah ka la ilallah mati doa mak yang ketiga bila terkunci lidah watai ku pucap le tengku imum ada pi urang kampungnya ada pi pak kecil, ada pi orang pejabat, ada pi tungku sampai tungku, yang pubro sampai tungku. Yang ingat manteng takun ke gure, urang durhaka, urang yang durhaka kepada gure, urang yang mubro akai ke gure, hana ni lakai maah, drone bunuh nane mebu mulut, ni caci gure. Drone ni ajo anak kena balai, ni caci gure. Nyan ingat hana ni lakai maah, ba gure, watai mati tunggu cilidah. Nah ni kun gure apa hana? Yang nana jawab nah yang na lakai maah tino pai tu balik bakah cepat jumpa kah segala habis baca doa nah hana inona ya betul alhamdulillah gure hana jroh tat urunyo buno khori mulut maka alhamdulillah orang yang khori mulut orang yang pegat panggung orang yang pih alat orang yang santuni anak yatim orang yang kementar bunuh orang yang telefon orang yang shooting orang yang pegat bobor orang yang pegat segala macam fiahullah yaumul qiyamah ma'as sadiqin musapat urung yang tinggal dengan orang-orang sadiqin pada tempat urungan wa yakunu fi jannatin naim dalam syurga jannatin naim musapat dengan urung-urung sadiqin nyan mak hana rugo tam doa sama-sama getanyo
berkat hakori mulut bunuh buruh gedanya lam syurga jannatin naim bersapat dengan para orang sadikin bersapat dengan orang salihin wallahu alam bisawab. Mak ne bedah siat mandum so mantang yang tim muslawud yang na tinggai ino ya Allah yang tim muslawud kepada Rasulullah Nabi ya Allah gampungnya ya Allah gepejuh daripada al-heboh perkara. Yang pertama gepejuh daripada kepakiran gampungnya ya Allah. Ya Allah dengan berkat long selawut kepada penghulai kamu ya Allah nepejuh gampungnya ya Allah daripada keperampokan ya Allah. Yang kelhe ya Allah dengan berkat long selawut kepada penghulai kamu nepejuh gampungnya ya Allah daripada kebakaran ya Allah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama Muhammadin wa Allah sambung. Oh ta'ala an sadatina an sahabi sayyidina Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kabeh mak yang berdoa kerja di awal. Maka bila bak malamnya na adun-adun lun hana truk hun urung drone mandum pagisi nyolo leke maah badai udat. Karena hanalum lagu, hanalum melawak, nyolo lakai maah pada yutan. Karena haid tak putruk selera masing-masing kaja. Bukannya pemaah mak kan? Alhamdulillah nombor doa, long alhamdulillah katruk kuno dengan berkat doa drone, nyo watel lungwo nom lakai pagsi mandum gure-gure lun dan umi-umi betruk bak tempat semula kadeba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.